Bismillahirrahmanirrahim. Fasiyakfikahumullah wa huwa samiul alim. Emme hamde bani ahuramenga ve Rabballah. Ummatuka nabiyya Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eman nabiyya sha eman nabiyyak ala sabunna. Salawata salama barakallahu ngadi dua kuram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi Dr. Muhammad Atif. Anekas atto ga live cast ka tiya ma be funa marhaba. Mide wahada kadamang hamaje fani dehe rajege fuluhunge roda behe gotun dehe rajege me kuda kuda furamal ingeda aka kilometer hamanuwa garira malega amannamanka gallem daruga kobato miyado divehi fuluhunge rolaki kibiganto divehi gamu nuwata divehi rajitun dirulamunda rattakuga amannamankan belehetumuga fuluhun failwe famiwani ade komyakas mihafta siswali maliterega hingi group mara mari tagege sababu maliterega eggenga ka aneggenga ka debede talafulun hinga walihara ebbe ko katiliruga fuluhun qabatoe maliyaki ebuna fuluhun nikan jamala balahatta munda sitiye ka vairuga kiwigantoe fuluhun na mikantata kurin durala negeni nuwata efadabori jarima hingafa emihun filagen daruga fuluhunnan ebeko hodumuga feelibe famiwani ade mikanta mikotan diyakamuga avinames ade rayitun emme kambari ekkamaki divehe rajyege kurige raisaku ade yamin abdul qayyum kurige rais fuluhunna isharakko ingilidikko kuri nikam muhimu suwale fuluhun waliherumuga baari wanihe fuluhun waliherumuga baari wanihe mi kure suwalaki kuriga raisul jumhuriya yamin abdul qayyum diye fuluhunna mi hisabak gawu kantata diyama hama bunalan jeheni amu rayitege haysiyatun bunalan jeheni migamuga kobato e fuluhunga muassasa divehi rayitunga hidmatuga masake ko pangire ei Muhammad Nasheed guveri kamuga vies adi Ibrahim Sohail guveri kamuga vies adi Yamin Abdul Qayyum guveri kamuga vies kobato e dive fuluhun rayitunge inga to rakkadir kama salamata kuri masekadaki miadu dive fuluhun inga to migamuga sifawamu midani hamekani siyasi mihum benuwa gataka maduwe fuggandaka democracy nattaluma dictator verikamuga bargatibuma rayitun fahadwa ingato mugur fohe goduga rayitun fulhun sifa koromandani ehnunya mirusdun ja fohe ehna mugur fohe ei komme back verikamati become ga winemes meadu democratic mujtamega rayitunna ingato democratic mujtamega rayituna dibidemba emme muhimu habbai iyale fara korma ebbeonumge minimum kan midi haggu mahrum kormataka fuluhum benu korani komme veri kamek guys eheyo nashidu veri kam guys eheyo yamin abdul qayyum veri kam guys adi miyadu aharmana bifannani ibrahim solu veri kam guys ingato hame manzaru wima fuluhun vefami wani ingato mi bodu muwassasa mi vefawani hame keni siyasi mihun ingato benu ba gotakan aharumennan rayitunna birdakkumati bibayge gotuga maliterega miheku katiliyas gengu maramari ingiyas adi umurun duwasi firihinaku kaabayaku enaga tuttu anhin daifu repu kuriyas emasata bala tahugi koruga fuluhumani failfa mige ingato detin hafta kurin adduga kuda anhi kujjeku jinsi gona kurewunu ekamuga tuhumateruni enage kafiya nama wese kamuga hayjar kuri kakuto kuda kujja kiyewunge school ga edeke zama wande ka masere kuri amin dia adduga ingato jinsi gona ga masalaga hayjar kuramu dia amin data ena jaluga masduhe wande ka bandafa dukolli fuluhun muni heki hurikama jinsi masadegga ingato nuwata sexual assault nuwata abuse ege masalaga kiwganto heki nuhun nambi
DNA hame fergin gos repe vejjamu repu e tahugikul mattaka mige kuriga parliamentu hisalu kiya MP yaku kombes gawaden hada repu kidu hunne jele kama hospital tabga adi repu ga masa tabga emme furtaman was forensic investigation medical legal investigation hadene kama nimma ganune fast kuri kobato miyadu efade masa tabga e tahugi kuran ba usulul forensic ko hamadak matin tahugi ko ngege heki hekken neti kiwiganto anghena kamede shakku korevi ena jalalla ena gateken aniyadi ena ge abura izzat hala kolli mikamuga kombeto zimmana gajjeni miyadu ingada adduga rayitun e amin datte insaf limataka adu fulum daruga arumennan faha kolle vekkamaki adduga fulunge markozge hedakanguri kakotoy adduga fulunge ingato hedanguri ovisarage record was reachenune ingato enage record reachenu vima hamagameses kitamme bodu jari mangies ehyo umurun duwasi firihna ko kudo ko jako rebu kuri kam gabies e kujja kan bis insafe nulibe miyadu gawmuge halude gotaki fuluhun befami wani divi fuluhun naki ingato miyadu bayna lagwami mujtamagas emiyunga aguwetti fababe fuluhun ingato divi fuluhun na male ganwate rajye ga hinga maren aderumbes godu jarimae emase tahugi gonu korevi enharu diyaharu tinharu fatiwa gandarba avattari kamegga mihaku maralaira divesaku maralaira etanam midani fuluhundani ganoni haysiyatun kongate kunto fulun bunadenje emihunge kon zimmatto emihunge ihutisosugo kametto ei beruga inga jarimataka martokga masa tahugi kuran etana diumaki den emihumbe burani timanna me midani tahugi kura kashinune tahugi kura kanune timanna me midani e ailaya ingeto ehiteri washe hamdamus India Sri Lanka adi Bangladesh ke sebahure diveh rajye ka high commissioner embassy ta etantanu gati pe muwazzafunna hamgamus kurmene kamengai e aila ta ka ehiteri wo miyadu joka kame famani diveh rajye ka diplomatic mission ta kun kuranche kalita kurang ingato diveh fulung etana dative namages ahanna kanga kame gabulenu korebe kobato diveh rajye gabati vigawni kotu wara funna bus befulu ingato mi befulu ngaba saaf kotenje kobato diveh fulunge rodaki beruga mi hinge marta nota gasulta tahugi kore ngetere diumge miyadu mikan tajriba kurefa divesek haysiyatun amu rayite haysiyatun bappe haysiyatun awrenna hama kanderge bunun kere divehi fuluhunge muassasa miyadu masaka kurani state sponsored criminal organization gotuga state sponsored criminal organization gotuga masaka kurati miyadu kuriga verikan kofuri raisakan efade suale emi hunna kurang teruni fuluhun ge emme is officer kanguri miyadu fuluhun ge crime command ga adi additional commissioner of police ge nuwada ACP ga magam guri Muhammad Riyad Bangladesh ahorenga darfu Rauda Atifu maruga masalaga Muhammad Riyad adi chief inspector of police Ahmad Ali asa mitaruga hingi khandetan ahoren tajriba kuring emihun ai ailai ngehiteri washe buniruka ahorenga darifu rashaya maralima e tanan aharben adaturuga aharmen na company ko eruga high commissioner datur kurebi eruga high commissioner kan hunne shan shakir wa adi mufidu kya beflo ke high commissioner ge first secretary ko to masek kore beflo ade beflo aharmen na ki ga rashaya datur ko rawda ge maralolu ebuna hostel Islamic Bank Medical College ka hostel la crime scene ziyaret ko etanu ga wuri emme akandeta lolundeki ari rawda ga marefo en hashkono semi hunde kun rawda marale fe kata marali tana etanu ga kandeta hinga diego emi hunnan hama rangala kandeli gene
namas ahonna kan insafe no dibe ahorenga daribuga bolgawni amilla marwega diyakama namas marwi amilla marwiya marwi gote purwes kodde gonu amilla marwi kaman rajege mar commission Ibrahim Soli fadi mar commission nimmi bodu walwale me tere nimmi miedu dawda atih marala e maruga masala tahugi kon e report olwala e report forwarding hori ammodi tere allage Ibrahim Soli ga sarkaru ga mi masala divi rajya ga sarkaru tahugi kori namaves miedu ahoren nakan insaf nulibe ahoren ga darfula kan insaf nulibe ahoren kura suwata ka ahore sarkaru ga denne untakan ebbadu kabis ijaba difa kan nuwe rajyega mihinga gatulla amutakaki ingado maradebe mihinga masjidaki fulhunna sarkara gulgan wala siyasi werinna gengotaka gulgen hinga gatul takkan ahona buran kere ei amura itaku kurakamek kamawanama emasada tahugi korevi ena nikan awa jalalle bede ahar menang ekan sabituwe aba yagin ve karbaruwe malega wada dihraje ka kanetang hinga gota kod takun ebuna insabu ahar me reituna for ko de gotun miedu rayitunge pasa ngeta million igato bagan naga gentibi ma singa wagun mani londa ko fati betakke wagun siyasi genge goduga maseke ko boleti waktanta raitunge jibunna betul malu ko fati wagun adibu aziyatu den adibes ene abulike makkan kuri etekem ingato boleti wagun masinga wagun etibi gega namaves ahar manna pennani kobato kon heketto ahar manna raiture pennani riha kurfulilege mihaya baduhaga magmatin ingato pemandu matiga batta fari biskiyaku bihe bagandege mihaya midiya ramlomauga miskitegga ingato baduhaga juice ke negi paatege masalya mi emme ha masata tahugi korungal fulun nikan awasvegane adi eme hoga mas tahugi kollaba ham kota dara koto gena fadiyarus nikan awahum kumpalla wena jala fulwala bala faragu mi konkar insabetto daitu isuwal jawab deba mi konkar insabetto $3 million ರೈತುಂಗ ಬಾತು ಮಾಲು ವಗಣ್ಣಗ ವತಿ ಬಿಬರ್ತಿ ಬಾಬು ಮಡಿಲಂಡ ಕುವತಿ ಬೇಕುವತಿ ಬಿಗೇಗ ಫಿನಿಕೊರಿನ್ ತಕ್ಕ ತಫಾತು ಬಾಬು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಕ್ಕ ಹದಾಗ ಬಲಿಬಿ ಹುಕಮ ಬಲ ಏಕಕು ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಗೋಳಾಗ ನೇವಾನು ಗೇಗ ಹುನ ಜನ ಕಮ ಲಿಯು ಹೋದ ಅನೇಕಕು ಇಂಗತ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಣ ಒಂದಕ್ಕ ರೇಪ್ ಕೋವ ಮೀಯಕು ಏನ ರಾಜ್ ಏನಾಗ ಒಣಗಂಡುಗೆ ಮಾಬಾದ ಗೊಪ್ಪೆ bes pura kama bune ena rajya furwali kote bes sarkar kas bune udon fuluhuna ka bune udon prosecutor jena ka bune udon mi medu ahar men gamuga feli fa me dawlatu ga hadaki me gamuga mi sarkar ki MDP majority coalition ne MDP wujudangai adul insaf kan kurma raitunga hakutaka emihu ihutiram kurana kama bune insani hakuta rajya ga kahawar kurana kama bune democracy kaim kurane kama bune hiya alfar kurma ebbe ulumga minimum kan ahar mana for ko den kama bune nama vesmiyadu ahar mana fenna manzar ki ingato komaterito rayitu na fenna manzar ki divahi rajega dictatorship ga me fe manzar insani haguta niwala ga ne fe manzaru am rayitu ga haguta kan ara rayitu ga jibunna ingato batul malum wakal ko mun da manzaru fuluhunna ki ingato amanna man kan belehtu wada raitum faha pepas praja mugun tala duwe faha wattala idifurabba wagin bidiyalwa beka vecce anek kalun denge miunga huswagutaka emihun dabba kurwa kameki raitum felani mattaka emihunna milibe kuda musaran ingato angiya atadi manuwa musaran ebihunga hakkan nubel hekteruga e madudar kolmus emihun felani mattaka pakin kurane tantanu dakka vehicle tagda parking stick ajaha tafadu gogbota raitu jurimana kuru mi kuda kodaka banana ma mi adu begamuga fuluhunge magan rolaki vima
rayitunakan insaf de tare gotuga fulunga muassasa aharmanaka nufene aharmanna rayituna mifenani fulunga muassasa ki hame kani siyasi weringa ideme kodde emihun jarimatan hingafa adi e jarimatan hinkumattaka demitubuma rayitunan aniya kormattaka benum kura ingeto hidmate gotuga divehi fulunga hidmata wuren kiyenagalu divehi muguru fos erun tankolek emihun masakata emihun ge zimmaya e dimabe rayituna fenna mansera mihuri akame ekuwegende den miado abadus mi sarkaru komme verikame ges mi sarkar takun mi government dari emihun nang insaf libigen ule wahaka rais yamir ge verikamuga finifem madal chugobali eruga home minister kanhuri umar losh gowwali ruga umar bunamundi ega rdx bomek gowwali wahaka rdx bomek gowwala ba rais yamina terrorist hamala di wahaka america ga fbi adi saudi arabia ga timenga lanka ga timenga mi huriha emme conclusion ki adi duniya ga mi adu sehri google ko search ko lima fenna eruga America FBI e tawge kurma fawga shar ko report ta buni e ga nete FS kala guaiche fenna kare RDX FS ka nishan nete namabas era ga home minister kan hori umaru gabule nukure godo kase kame e sarkar kumas gabule nukure namabas emi gabul ko yas nukurias aharmenna mi ingato mi ekamis bane daruge forensic heki aharmenna emme kuda kujja bes mi google search kolli ma benge rdx royal demolition explosive dewada bodu hanguda maga duniya go fetti ingata explosive emme bargoda nuclear ingata explosion naga emme bargoda di explosive terega dewadan himene eng explosive ki rdx royal demolition explosive rdx vihi gram gobwali ma bes talegga higato explosion higa damegga kandata wagota explosion higato target kurewunu bayka wadgota victims blast victims gotuga nervigenda mihunna dimamani kandata aharmen forensic fefotun doctor darag masekura farata kan wara saf ko ngene adi nenge mi kabes mi zamanoke information higato highway agos google ga search kolli ma vissaka gura mardies towadi ma den emiha salamatu beto nuwata fansa ka gura mardies towadi ma kihetto wani e huri hakame hama safwe namabas mal terega ingata bomuga masala debongo walafi ekacheke finifum launch riyasi launch ko ei rais yamiru gamila budalenu tarika budale besnu rayitunge pasa ambatul malata million hadu ko ngane fawa dive rayitunge milkiyate libe ko me gellu makiwes dive rajye ge raitu libe gellu ani rayitung isko pori raisu jungu libe gellu makiwes hama raitu dive hitame ebe fulaga ailash ebe fula libe ngato hiddati kama aniya giturun hama dive rayitu na bes dive aniya miyadu dive rajye kuri ga rais kan kofa hori muhammad nashida babuga hamale dinta igato inga harbiuga ekandata dia gota babuga hamalaga nashiduga aada dakkonda wahakiya adi nashidu ibrahim solihu adami guligen ekoromundia emmi hakandata dive raitu tikijje ebihun ebunamundani ei igato dini haddu fahali jamaatakum hingi wadu jarima ikke dini haddu fahnali jamaate iwani harkatul ansar wata hizbul mujahidin fada bodu igato me harkahi hatiyar jamaate rajega harkat riwahi mi kuda radra igato duistena mi hun diwle mi divhi rajega erruga efradu gore fanerra erruga anefkali fenna kudi rattakega duisata tinsate kan mi hun diwle rattakuga kong dini harukani jamaate ngonnombi namas kuri garas muhammad nashid wara dakka bahakangi diwe rajega andiri dawlate bahaka e andiri dawlate
mina kamina go mis imrana kan we dekkunu sahobi gale puru emi hunna rayitunu kume gawumuge ingeto sarkar gam kurmataka majority sarkar gam kurmataka fursa dini makai राज्य का होने मोरी हुरी हमों से साइड एमडीपी दिनी मकाय राज्य का राइटुंग मध्य के मेजॉरिटी फर्स्ट कोडी एमडीपी दिनी मकाय फुलुंग हुन्ना इंगा तो फुलुंग कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर मी फद मगाम तक नमी हम बेनुवा बे को स्कूल मकाय एमी हुन्ना करें एबुना अंतिरी दावलते नु देकुनु कीवगन तो मी अंतिरी दावले नु देखि के मेनी अंतिरी दावले के मी सियासी करप्ट wagun tibi ingeto wakkan kogen ingeto adinenge ha boriti wakkan takofai wagun himene sarkare dawlate e dawlataki andiri dawlataki mikawme ganenge buna dini hawkai jamaatake ahormenaki ekaka anaka salam ko eki ga jamaat namade gara faristamadu ko miramlom hoges ahormen gaitum miskitaka jamaatu ka furagara eki ga namade ko namadu nukum salam ko eki ga kofi boy duvangos aharmen ingato zikur ko dua ko eki ga haga bay aharmen diwahinaki aharmen teregabna har ko jamaat ne har ko kamengoti mimi ho terega ei islam dinu ga hudud taka islam ne usul taka hilaf emin basmune diwe rajye ga islam dinu ga usul taka ingato hamada qabul kura fikure asagatu murtaka ebihum faruga gomunda gomaki ei harukari fikuraki ei yamuna andir dawlataki rajye ka tafadu din ta fikir bataka sallako ei allah ga faratunga wahi bas hukam ga yes adi ekale ga hadis bas hukam ga yes ya jok jaha ya furasar ko yang haju jaha mi haga baiki migam goen andir dawlataki ei kibiganto aharumendaki muslimun aharumen ulami ben emme hagwetta emme akantata bayan kotte bafa kodaki kirit gurwan ki insaniyatam hidayatukum adikamekamga nurekamga adi efodaki ega huriha kame bayan kotte bafa fekkamga kirit gurwanuga taarafga kirit gurwanuga allah wahi kurawa bafa etaken ayatake be bima aharumenge gawmegane andiri dawlat ko tibi mitibi aniya beri siyasi verna wagunna raitunga jibunna batul mal wakun ko fatibi barati wagun miyadu es nashidu gadan gomunga dani nashidu insaf li bewahaka nashidu ga siyasi harakat tan hingumataka enan elifawa hurahaki ko bato e ay ga gunu dani IED hamada anuwata terrorist hamalaga ingeto baveri mastermind ekan fund kon ekan faisa haldu kon ekan salla ko rawa hingi mihu nohodeti kibeganto nohodi kamilani adi nashidu ingeto mi raitunga madiska nawarawna madiska emme usgodiga indegen ena igresinna dimehin bayantanere ena insaful be wahakya ena siyasi harakat tangena nohinge wahakya mikhala kitame wahade kaliya bayan nererpa suwaraki kibeganto MDP majority sarkaregga nashidu ruhe homisten hure ram soli hure homisten hure ena yang insaf libiga mulani kibeganto masal tahobe gunu purebeni hamga ames puluhun tibi emiuga murpeterega mieduwas aharmangan rajitakan insaf libigen rajitunga tere vissaka mihum bolta ke hifangos malege ekkanege kammachiga tibela bala etana hama bagutun nuguru force pepas bere force minus dunjaha force fonuwa raitunga lula bala gayangara kambaita kenge magmatiga dama ei angane kamasena gawurangara gene ga hasikanangara gene wada tokipa pulun emihu fahandu fonuwane den kibeganto emi kuda malege ngeto malege ta private camera taka adi fullu monitor kuda camera taka halko fahuri ulmalega halko fahuri huriruga walijehimi hundu fennani walijehimi hundu hodeni badi wali jehiya wali jahan annakan igenyamu emi hundu hodeni sababe nuwade ekamen hikumuge koring etena fulhunge ingeto force nufunu mi sababenne aharmanna barak kuriga fenijje
Raji TV andadi rege kardatan hingadi goe mumacha mask alagin tibi baiku madrege primary aga madrege me high security zone be mihu hedi ferma munda kobato e camera ta monitor kurang fulunge headquarter goti be sifan hame kani camera in how kosta behetti ma security wel hette hoye camera CCTV camera madrege muhim location ta har ko furiyamu e monitor kurang tibe ege ingeto ege display balan tibe fulhun take timene ahore men number svene beru ga radruga central command ku ingeto mi zamani technology ga duniya ga radruga security bal hatta goy group mara mari taka adi enume se pada harisa dan hingom ge kuring emi hunnan fene e camera ta bal hattan tibe security expert no fene ekang hingom ga ma kuring bay ko ekama tayyar homda manzaru wiwa ekame facebook koring atara fulhum fonwa ebe ko hayyer ko ekame huttuwe kibe ganto diwe fulhum nan kadda nubal hattani hambe kani rayitunga budgetunga ettake million hadu kofa security camera taken hakuri manimuni toye ajabe anpesa worgo kandate kemmi mi igato artificial intelligence ge ekawise na garunu facial recognition camera jande kamiyate ko hori market ko fennan mi ay ka ko be kon idea ke mi kam negulas ahru mennan facial recognition camera har kollima emi habe huri ha malumat ahru men skill fenna munda zama mi adumi in Singapore for the city da kungadani muri rahu security facial recognition camera badal kuramu Maldives nationalist movement be very kamega rajya grattabba security belhetti kendani facial recognition camera network ko मेदुमी एकालिस वन गारनो मालेगे अली राज्य के हैं सिटी तक शहर तक का सिक्योरिटी बेलहट्टे ने जमानी निजाम कायम करेंगे दिवे फुलहुन की सियासी मीहु मोडंजे फुगंडे गबलगा दिवे फुलहुन की मी एकालिस वन गारनो का बैन लगवा में मुश्तमा होगा एमीहु बात साबित कर ले बेवरगे हुनरा इल्मा लिपति भी फुलहुन को तो कहीं हदंजे नमस एकल कोरबेनी rayitum wes puluhum wes sifam wes badala fursat digen miyadu benu mani gawma ihulasteri leaderu miyadu benu mani gawma tedwari wafatari dibe zuwanu miyadu ahramana fene ahramanga gawma mani rayituna insa for kodin wala fede fakan mi gawma ga siyasi leader kamabuna oga teri verin kamabuna rayitunga halu emihun gatun dekamu kama gunamunda dawa kurumunda baiki miadu gamu ga feri wa baik midia sari sahab do rajya ga vekan kodu me ganda baiki gamu godu halaka ki miadu ekavis wan garmu ge swata jilu nimeru ga rahitu nimmu mataka waram muhim nimmu me gabai ei aworenbe sumidu al dehe ko me rahitagge sumidu divehi ko me rahitaki amu rahitagge ummidaki huwapanaki divehinaki baru bari baik gotukave दिवे हिन्नकी एकादश वन गर्नु के तहजीबा तौलीमा हुनर लिफवा बैकरवे दिवे रत्तकुगा मी अमांग हमे हिमे रत्तकुगा रईतुन उपापागति दिरु में लिबे जमा एई आवरेंग उम्मीदकी दिवे राज्य के कोम्मे इंगतो इंसाफ लोबे कुरा कोम्मे रहिते के सुमिदकी एई मियादु ए उम्मीद रईतुन हासिल करवती मीडिया सारी साहब दुओ राज्य का रईतुन अलवति को रईतुन निकमति को रईतुंग मच्चा वेरी वेगने रईतुंग जीबुना बाइतुल मालूम $1 million वगन्नगा रईतुंग इंगतो अलवति कुरी वेरिंग किबा मिंजुगे एलोंगो तकाय ने मिकामुगा अदुलिसा पाम कुरवे करबस मिकामुगा रंगोल फुलुंग मोससा फंक्शनिंग पुलिस स्टेशन एनोता फुलुंग हिदमत काम कुरवे करे फुलुंग गबुल में अदु कुरंज है एकिवंतो फुलुंग ना सिजागे तेरेगतिबी हमा मिकामुगा जुवानु जुवाना की गांव का मुस्तकबल उन्होंने इत्तिमास कुरंग मियादु मिकाम गतिबी अनिया वेरी वेरिंगे कुराहा अमृतकं कियमनुवे फुलुनु एमिहुंगे अमिन रसन चदिवरी कमाकीगा गांव का रईतुन इहलासिर कमाकीगा हिदुमे खोद्दिरवटका आतुकुरी वाला कुरिय जहलन एफबीआई फुलुनु सिफांग एफबीआई कुरिय जहला रईतुन फादु गतिबी कमवानमा मी अनिया वेरी के वेरी कम अनिया वेरिंगे की बैंक रईतुन सलामे बेबेने
adi dive fuluhnaki hame kai rajya ka masek kure bayno dive fuluhnaki bayna lagwami madaru ka masek kure wede hunara ilmuli fawa baykan more resistance movement ga very correct ga dive fuluhun hadarena miedu ahormanya fene ahormenga rajito ko magmatin hifa kandura engato fahata gengos ena fahata dia fedada bidiar lagi gengos jalalla jaluga komme aniya dinas adi aniya gana marwis emasale beleni kote rajya gane ei fuluhun na besidane fuluhun miye ko besidane fuluhun ga aida miye ko besidane adi rajya ge sifanga miye ko besidane sifanga miye ga aida ko besidane nama bes miye rajya ga hajja ko miye ko ena hajjare go hutta eheyo custodial case nuata jalugona mes adi eno mes ko takan hajjar ko hutta ena marwejia emasa tahugi ko lewede ko tenne male ka marane ga mihe ko nuata marwa fe mihe ko fenemu ena ga hari godo tahugi ko lewede ko tenne autopsy heden ko tenne medical legal investigation heden ko tenne ena fanwana mi jehni india ya nuata awatte ko mes ehen kam lanka na mes then fanwana medical legal report ki hame kadi khardas kade kabies emasala ga kotan e tahogi ko doctor hekidenche evidence ke ahar men kebi government of government evidence ke gaanu gondani forensic no postmortem report ki hame kadi khardas kade kama postmortem report ki no medical legal report ki e medical heki no medical legal heki ko duga balagane weni etahogi ke hingi nuate a medical legal autopsy kuri doctor ko nuate ena be timu kota ngasa ena bayan dirmu gawri conductor fandi ala kiya dirmu te hekita ka be gatum fandi ala benu suwala ka jawabdari mu den gabul ko be wes forensic ngada postmortem report kam wes forensic postmortem evidence ko dukas kabul ko ni ever has ekka namas miadu marada mihun ingato mihun gatul kura mihun kutta kura mihun komme fada bodu kuhebes kurambi adi amu raitunga mihe ko jalalla fuluhun aniya ko marawes nambi ena ka sinsafende fuluhun ka sinsafende rima miadu gama bodu badale ka baganenche rajya ga fuluhun ga hidmatan adi adul insaf gam korongwe mori machinery ya ingato system ebaganenche bodu ekal sivana karunga transformation ne awattari gawmatan india fade gawmatan kas postmortem hada tahugi ko takkuram benta mi har duista harawren gidawani duisatta harubi kes adi ekaku verikamuga rajyega ekaku 30 sal go verikam kon nimmari kes rajyega medical college exam nu kurunu rajyega postmortem ko vere kote nehadunu ebade hidibade taraf ko adi divehi rajyega national forensic center laboratory exam nu kurunu miadu fulo ko me goni mimihun delligen hoden benuwa bahaka amu raitunang yutibas ko mimihun hoden benu bahaka miyada ki ingato satellite ga zaman mobile technology ga zaman miyada komme mihe ga mobile phone hobe wali cheni mihun hode mataka male tere ga harkoppa huri CCTV camera to benu kibeto fulun nukure beni kibeganto emihun ga set analysis soda emihun tibitala ko emihun dama nere emihun bande ko emihun na tahugi ko emihun na de fiara razia ki malege ngato raftere ki amantere ko tuka nuheti ke mulani dive fulun na sifana gulegen razia ge gengu take control kura nokubege ulerega hibani hin kamen media timmas miani malega ebuna gengu take control kura ule kama adwar wa fa headline rata malege ingato gengu take control yo gamala ka kilometer gule gengu take fansa ka sate ko ka gengu ngabole kama fulun munani iden gengu take control yo gamala kibaganto emi hu kontana ka wadi filati bi matole ebe ko no hodeni to miki en hamgas afghanistan ko extremist wadi filati be tora bora farbalatan bohatan wala fadai farbalata ka ingato bingarasta ka hoitane no dive rajya ki maade ki saka kilometer hamlu watane ima kive kan to fulhun na mirani mibe ko hodigen mizama ga technology ki wara fasya kam ka mi dari kan vere technology
maadega me genguta ki hatiyaru jamaat ke nu namaves fuduhunna kare sifana kare mi jamaat ke ngeto mibna genguta ke control nukurunu genguta ke control nukurunu genguta control nukurunu tawga kobato maadege eteke zuwanu wani mastuwa takitige alwati kamaga jasafa salis aharbi wani eteken mayeku bafeku eteken ambaku firiyeku ebihunga delung eteke karuna lata emihunge suttu dari mer umurum barar kudina sadar kudin wani mastuwa takitiga jasafa mastuwa takitiga jasafa ijtimai adata insa adul insa ban kuranga bay aharmenga mujtama reform kurmattaka ade MDP yaki namalas MDP wani mikantaka biru kampate kanunare difa emi hona kanufane malega uluwa fori ebuna drop tefete ke bandenu kurewunu malega jengo takani hottono malega drop tefete ke bandenu kurew denkiyato india out kurani denki rekonte india out kurani india ge first dose ka ha kavre gina adi adaduvas nege hatiyaru surkamennenge hatiyaru emi hotu ge bohuttes bune adi india ge parliament ke mene bodati leader wedani rajyan hatiyara ki gara hifam bes gom wedani dr subramanya swamy ki MDP sarkar ga doslo ga me buna subramanya swamy ki BJP leader parliament wedagi gobi rajyan hatiyara sifan for waraji fabakes meadu harmen rajitun india out kuran nukuninche rajitun tibi india out kuran nukume ei yamin fatti movement ennu yamin fatti movement ennu india out kurwa kiyen india out kuran ebuna PPM PSC coalition ge siyasi mer nukutum ma puri kavis dive hi rajitun gomandi adi ehen siyasi leaders gomandi india out ekimento ei rajya ga rajitun benumenwe india galwati kamuga dakare Ramesh Vigong meru MDP coalition sarkar guvernaki verikama fasaya ingato magam dahibati kamuka raituna dekkumataka india ge system sajjang arwa gawme sarkar medu den kina kunto rajya ga lote male sarhad gole gemutake control leruga etake zuwanu materega mastu gahata fonwa etan aidata barbadu kolli mastu wadakati vikka ingato birenati bolanti bebe emuna drog keveta etan tene bes banden nukurewno bima kobato fuluhunge mosisa maseke kurate kabefa fuluhunge mosisa konkametto kureveni fuluhunge mosisa medu wadi felifa kibeganto sarkar jawabdari nuweke mele mikandetaka MDP ke ngado majority moti dawarwana majidi huga kibeganto sarkar jawabdari nukureveni mikanko kibeganto home minister imamul jawabdari nukureveni namas miyadu nashidu gomu midani ingato nashidu insaf libege uleba haka yamin gomu midani yamin insaf libege uleba haka rajitu miha mibulani kobato rajitun nalibenje insaf kobato mi bappe libenje insaf kobato ahorenga darifu rawdat mara jalladu kibeganto ibrahim sori huri ahorenga darifu rawdatu ke marga tahoge report ormala report ena gambodi lagen kibeganto mi bappa mera hame mosasa ta kabi shirita ka jawab ndawni mi gomu gati bi raisu mi izzatteri adi oga ter kabuna adul sa gan kurman wa ko gen verin nabi raisu mi tin raisu na kurwe suwalangi muhammad nashidu rais shamil abdul qayyum adi Ibrahim Sodwa mitin raisu na kurbe sualemi amu rajite ke haysiyatun farude ke haysiyatun tindaringa bappe ke haysiyatun ahoren kura sualemi kibeganto ahoren nang insaf nadibuni hame kan bigobu ge insaf dibenjeheni yamin abdul qayyum to nuwata muhammad nashid to miyadu bomu ge halsa ya visdali sabinge bomu ge halsa ki emihun amilla create ko fe kamektan mihem bi bunanjeheni emasala ga tahobe hingi gota parliament ga ingato hashraf inquiry kuri gota adi inquiry kuriruga emuna ibrahim solihu falige MP na Nasheed falige MP na adi MDP leader na fulu na gulige hingi bolu drama aharunna fenna mun diyama
Doctor Gajitum blast explosive with a blast victim Gotuga Nashidu Himanuga Kobato Ebuna Ingato blast injury ki ena Gagahuri ena Hashkanuguri Ekamin Udekuno Aharman Benge idea Govarima Fabuga Govarima Valibai Nashidu Amaz Kura Ingato terrorist Hamalangi Ebasalaga Ihumano Foni Hama MDP ge Hudu MDP ge Defense Minister Maria Didia of the Parliament to get the Rajya Security Abe National Security Abe Committee member Ilyas Abibu Bidemi Ugana Vegetarian Himanuga Meru Kivekanto Nashidu Gamasalaga I lying Bayanar Mundaru Kivekanto Mimeo Hajia Kuruma Nubuni Mimeo Gahuma Vegetarian Gota Benge Muhammad Nashida Kurigas Muhammad Nashida with the right Madiske Rice Muhammad Nashida Namaz ko Male Puramale Medrega Totima Malega Medua Gavali Bomaki Hamekan Yagan Nashidu Liberi Gallumeno Ega Etaka Bako Maruge Fursa Dway Ehen Kamanyam Ea Behe Malumat Libuka Kivakanto Rayitunga Medela Furana Rakat and Kamataka Durala Fever Neru Bodu Ihumale of the Demi Ibrahim Sori Sarkar Magam Digan Adi Rayitu Madis Muhammad Nashidu Ide Ena Elias Abibato Bandaging Adi Committee to Bandaging Everything Tibi Mia the Mikomuga Jawab Dari Wanje Dalatuge Adilin Safa Behe Baru Supreme Court Bati Bifandia Mekama Jawab Dari Wanje Kivanto Garina Hidafu Gairu Garuni Inquiry Parliament Kuri Ahoram Bunanan Abadus Bunanan Majidi Rice Nashidu Kamasal in Himaneruga Rice Nashidu ki Ebuna Bomuga victim of Baruga Adi MDP ki Majdi Rajoti party Baruga Adi Gavi Salamata committee ki member ki MDP Baruga Adi the victim was Muhammad Nashidu Etakan Aris member Ibrahim Soluga Etakan Aris member Siasi Bavarin Ebuna committee Tibiruga Majidi Hakunan Buma Behagoto Hinga inquiry Kuriaka Nubel de Vere Ehem Vima Evani Khair Baru inquiry Karen Ingeto minimum come Mustabil come ne if the inquiry in Henton Vesconi Court Agent Kula Fundia team what the judicial inquiry Evasalaga judicial inquiry Kurim Yahan Jaheni Hamekani Court and Kuran Kivagan Supreme Court of Fundia Uttama Fundia Chupuki Agami Masaraga Minani Me Gawi Masare, me Adul Insafa Gulfa Masale, me Rayitunge Rakta Terikama Gulfa Masale, me Ada Hane Inna Harubi, Ebomuge, Masa Tahuka Fulun, Ingato, security camera, Bibenu Kurimadia, Homa, the camera to Biber Kuri, video clipping, Ingato, Cliptanaga, timeline, the Gotan, Ingato, Bodo, film the Gotange, right to the Deki. Ekkana corrupt ACP Riyaz Bandagi, ACP Riyaz Hushalali, Nashidu Hamala Deogutuga, Ingato, video clip, Ekamuga Bariwam, Datur Purigota, Datur Puribagutaka, Hukitandana, Benu Purivakata, Mia the Maratega, Valiki Masada, Kivakan to Gota, video clip Nagagin, Taugi Kuran Kimurani. He was a Baika Bongo Bang, Emihun Digan, Fahatuga, record Kuran TV, Ehasafuka, video clip Emasalaga. Emihuna Fulhuna Buredono Mohoma Kaukat Ingato Burikola Marano Taxi driver Masala Gavuna video clip and Hoduno Ekankuri Gota Hingadi Gotan a video clip upon a decun Namaves Miado Bomoka Masalaga Emihuna Varasako a video clip of Gavaka Bruno Emihun Bear Gotakan a Bomoka Inquirinima a Masala Bandu Koldi Adivas in the Furican Miras Buani, Ingato, Insafan Libe, Rayitum, Magufuratan, Rayitum, Ingato, Gobo had the Waki limiter on the Namaves, Ania Vericama, Tabua, the Kudas come for the Ania Verican Kibaga, Iturima, Mia Duraza Katibisiasi, leader of Rayitun the Lobua, Obatari, Verincama Buna Baga Kibaga, Tabua, the Kudas come for the Tima, Miri Ania Vericam. Ania Verican. Munkarata Fahish Kanta the Kama Fahigan Datang. Fulomas a Kanta Babai Kogin, a Jarimata Hingatang. Aharaman and every Kamaka Fenice, Ragitum Bunehagamus,
femforuk fohe femforuk fohe dollar wikki fohe dollar feru fohe mihengos emi hunna ingata fuluhunna namazunu wa bahinne miyadu rais kan kore me ko lokme miyadu fuluhunna namaz ko hemani fuluhum bari wani he wali karumuga wali jehumuga ya min abdul qayyum fuluhunna me kula swalaki wali jehumuga bari wani he warasafu siyasi warna ingeta rajyagati bi siyasi warna ingei emi hunge hidmatuga tibi bay emi hun kura amuraka kiyamba be fuluhunna ki emi hun kura amuraka kiyamba le fada order ta mere wearing fuluhun gofistan gotu kayen kura bay emi hunna ki bima mer gramoti bi siyasi warna ingele mara rit ko fuluhun kura ne kandata ka no kura ne kandata ka bima rais yamir bes norene dibe rajya ga fuluhun ga fada kabe koffa ne kawan ena bes kabul kore bene ei emi hunge fuluhun ei siyasi weringe fuluhun ei divehi fuluhun nung ei divehi fuluhun ge hudime ngataru kada dafa weringe hidime weringe security duata partial security hidmate kiya marguwane more than political leaders partial security force ekana naben etana kyu margale ingato rajya ge eki rannu ko marade unu mi alifato ga marade unu ingato vyapar veriya ga masala hali for Africa marade unu husamani ko bege masala min evs masale ga ekam kuribe ko kan reibe ko ekam ga shamil wa be ko hodi ayata ko insaf de unto dr flashim ga maru masala yamin rashid ga masala dilwar ga masala min evs masale ga ingato gatule ga bari wa be ko ekam ga hagigatan mi fuluhun hodi utoe namas fuluhun rayitu ngejibu ngabade musara rayitu ngejibu ngemihuna uniform mugura pe pass pre gabe manghadu kure borsinga headquarter ngala malega ade emihunga ada daga diru wala mere gotan male tojja sabe fuluhunna sifanna rayituna ingato akashene getornudi emihunna mara gol ma quality femberge fleta ichala der gos rayitunge kantata buga fuluhunga falatu gunde ebstahala ehi terkaben ebbarlu ben devi medu aharum amu rayite ko mebun jehni fuluhunga hidumata ki ei rayito me hidumata nune ei amasida state sponsored crime hinga organization ke ki veganto mihani yamin abdul qayyum karika yamin abdul qayyum welcome ke awrenga dalifu rawda atu marali rawda atu ke marga masala ko kobato jurisdiction ne mi rais yamin wa kure me suale izzat teri manik fanu oga teri rais ingedo mi zamani ingelab gabani taragi gabani ya kure me suale mi bappe ge hasiyatum amu farde ge hasiyatum ahore mi kura suale ki rais yamin ga welcome ga nunto e rawda atifu marale uni ki veganto divehi fuluhu mitara anna juhuni congress ki rasa hiya de fitara class rawdage maruge masalaga aidan ehi teri washe ai buleba feruni rawdage maruga masalaga wakki gotakan emihu ekantata twist kollen uretan divehi rajyege uttama pandiyaru ingeto adi divehi rajyege supreme court ga masaka kofatidi dr didi fada godati ingeto pandiyaru na kurega suwale adi kuriga maru commission ga rais husn sood mere supreme court ke izzat teri fadiyare besme endales kule suwale muhammad rashida kule suwale ibrahim sodi wa kule suwale adhikari ni mahira ya mamun abdul qayyum kes mamun abdul qayyum mes kule suwale fuluhunne obatto jurisdiction ne malinu ngehentane ke higa marega masateri wanna emi ngai ailayan ehi teri wan kongoto ko ehi teri wan psychological support ko gatto no the financial support gatto kongoto kunto ehi teri bi ahoranne eke ingato first henu ga tajriba kuri mi he ahoren ga tu ga deduwas wande kan high commissioner ga molse fun tibi ahoren ka beno menwe fuluhunge divi fuluhunge ehi teri kame namagas ahoren ekamuge zimma ufulanje ahoren ehi teri wanje mi hunna ahoren ehi umangedunin high commissioner gedunin foreign minister gedunin yamin abdul qayyum ke sarkar ga nunto foreign minister kan आज तासिम hunne
Asimuge ministry and ahoren kitame city fonu me Shan Shakir Weheri Malagamirius Eruga Dakaga Uri Divi Gazik Embassy de Kahunde Shan Shakiru without Timana Kitame city fonu me Mihiria Citita Foreign Minister Dandara Fime Atifuga Darifuga Masaraga Bangladesh Sarkar Namasara Ingeto Defufena Goteka transfer Goteka Tahugi Kodeto Divi Sarkar Dandava Bangladesh Sarkarwa Bangladesh ke sarkar de Dandava Gane Ekan Kuriya Dani Eteka city Timana Fonua Fime Jawaben Nae Foru Kofime Jawaben Nae then Atifu Amilla Gula Yoti Rambaru Ahoren Kuri Foreign Waga email following the city following Miada Hamevis Ahoren the Darifula Begotung M city ke Jawab Nulipe Adi Bangladesh ke Foreign Ministry ka Home Ministry ka Divi Raja ke Foreign Ministry Dandava Fanen Ahoren the Darifula Marguma Sada Libunu Courier Maki with the first Abdo Ibap Takarima Kani Amilla Masatu Modi Courier Namasekama Besani Tapadu Gotam Prosalamu Rauda Margama Salaga Maro Commission Rais Husnu Sudbuni Kikato Kudu Husnu Sudan Ingene Maro Commission Office Terega Ahoren Aida the Doshimi Haziru Buni Kakuhe Mihiri Rauda Ibuni Maruan Benu Kurikama Ebenu Ingeto Benu Kuri Scarf Kamapuna Scarf Atalla Olanagi Ahoren Buni A Divirajege Eruge Deputy Chief Superintendent of Police Muhammad Riyazwe Husnu Sudu Istahjala Chustu Sadala Refat Bohal Wala Buni Subhanallah ye Mi Tauki Genge Mabuni Husnu Sudu Gaduga Kuri Suale Garuni Mahire Kuriga Gazi Kankma Adi Etanjala Kofawa Garuni Funabus Befule Enakatu Gahi Kobatoe Muhammad Riyazak Ingato Emasila Tauki Tere Monument Ekama Behe Emme Muhammad Forensic Evidence Regal Dambar Kajaharu Barjaharuga Bangladesh ke Fulunge chain of custody Maganna Gagen Ena Uri Hotel Gosking Ena Atalagen Emode Efita Amura Erura da Heduga Hagge Ganuni Potungena Libifameto Eves Kala Hagge Yakan Kuruge Then Anasualaki Rauda Marwan Berum Kure Chinama Mia Kwahifa Gandane Emme Muhimo Hegin case again Muhim forensic evidence kama varuga ekama egato varuga ekama be tahugi kuta neni mani hu ege DNA adi pathological adi ehembes forensic test da nukure mani hu e hifagen anyan to ena ori hotalan ahar menenge dakkan no ena erula da halak kodla nane very simple nane Australia ge international Ingato investigation team akung Bangladesh ke Rasa ke crime scene ngas tahuge hingi ahor nge Darfur maruge crime scene ngas tahuge hingi Maru commissioner masal husharmu Husnu so de buni rauda atima maruge inzar fonwi de pares maruge inzar fonwa bani mashhur Khalifa Wasima Muhammad ahor nakangeru Khalifa Wasima Muhammad ki kaap comment nenge ei enamakum hamna kan nenge ei kaap comment numbers faham me boni ei ahor Darfur ke Kulas meduge ingata mamma kama rauda atifa kiga engaru wanda kange kiga ena gigega home group study hedi dariwaruga mamma kange number se hisabu masala tahugi gelobi Mar commission kuri has wasagate ki masala twist kolla alwalu ei misarkaru ingata MDP Ibrahim Sodi sarkaru mes ahorali bunahiter kamaki Rais Yamir Sarkaruga Dennebin Muhammad Riyaz Ras Ahorna Birdakka Ahorenge Darifuga Maruga Tahugi Kuramundirga Bangladesh detective Fulhung Ahorenge Maruga Masala Darifuga Maruga Masala Hawari Hisabu Muhammad Riyaz Ahorenge Ala Birdakka Ena Gatuga Nahanuni Bayanudin Ahormenang Angamundi Birdakamundi Ras Sahingas Ahormenti Hotelangas Ahormena Farla Ahormega Harkat Tabalungera Etahoge Guttumataka Bangladesh ke ethical news reporter ngena the moment sekayana turkanta to video taka about tanga hormena gestini ena badda kurimi unna je meeting to about tanga hormena gestini ena kuri house kamaki fulhunna adi
rasa islami bek bade college ke awshan la bulegen e maruga hagigata nattalu batta kana masek kuri rawda ga maruga ingato ahoren riyaz kari riyazu kobato jurisdiction dek ahoren nan enguma e masalaga rasa ifuluhne tahugi qurani dihi fuluna behe kamen nune namagas ena fabita furi etahugi kuriya dia nudin mataka rawdaage marabe hotun ahanna bayani nutebere kama fulunna namagas ahoren bayan demun dani kon ahoren gaida ga hatur ka bayan demun dani kon etana muhammad riyaz wadegati wadegade e fuluha dimaya bawi ingeto kiheto bangladesh ke tahugi department ke detective department ke fuluha ka dimaya muhammad riyaz beweli kobato jurisdiction ki mi gaaruni be fulun uttarakhand yaru husnu suudu mi balla adi kuriga supreme court ga fandiyaru dr didi ya kuriga suwadake rayituna saaqodde venjere fuluna saaqodde venjere kihetto mi masatere badi kihetto muhammad riyaz emasra tahubigu kurmataka bangladesh ke investigation se bayan ko menni ko masala bayan tinuma ahore nudinuma ahorna majbur kurebeni namasene kan kuri ena oisaran amur kolum ngena buni mi bangladesh bulunga masaleke bangladesh bulunga mi masala tahubi kurani namas muhammad riyaz rishwatu di emasalaga ekan hagigu orwal wattaka ena hodi criminal bulungas eme pahun ena hutwa bakat mi kambali ganen dama neruni hotelu bayadirun hutwali adi male gosiyepo rawdaga mamme bes aada bes birdekki masala tahubi kurwa birdekki masala tahugi ko fikka babalama aila badunam kollal ko birdaki kobato diwe fulomi masala ga kambadu wanje sabaki ka kutoye diwe fulum ge ACP rota chief superintendent of police ka magam ge herhuri muhammad riyaz mitara fonwi rasa fonwi ka kuto kam amara kachore fonwi ei yamen go wer kam hingate kam yamen boyde njene adi yamen me muhammad riyaz awrenga aila ngeto dimakurma emaruga tahuge gutuma ku masakata adiye pa male gosa ena mamme rawda mamme detti bira mihuriya kanata wani sida yamina dennifa yamina ki oga teri veri kabanya yamina ki adun sa lobi kula veri kamanyamu ki daganto e masalaga muhammad riyaz de masala tahuge ko fiewal neuli yamina kula suwale mi bappe gahasiyatum am rayita gahasiyatum miyadu migamuge dengon intihaba wala kurmanda nota dengon na intihabe ga rais kama kurimatna kama ingata ilal ko fawa ppm psc coalition ge leader kurena suwale mi am rahite ge hasitu kura suwale rawda ga bappa ge hasitu kura suwale ki beganto e yamin sarkar ga rawda ge marga masala ga muhammad riyaz ingato e kamle hekita nattalu wasaka kurumun ekanta yamin report kurumun yota yamin dennamu ekamamedu fiewal nevli kibekanto esapparga fori misting emme citybes insafa kattaka mibappe ettaka mibappa ge dari fuge ingato maruga gatilu hodi mattaka ehi teri kamen dirima divehi sarkaru emme citybes fori misting per mukollewni hamaga was yamin abdul qayyum igene kanta kibekanto nengene yamin abdul qayyum ewaha dennevi kamabani kapu yamin abdul qayyum ewaha dennevi yamin abdul qayyum ge veri kamuga diwaswaru emme aris member parliament ge majlis emme aris member asma datta asmatta am kabunanama asma rashidu guri ahoren bangladesh ko hutta eruga rasmi aturega dakka asma buda fabuni आतिफ तिमन में सरकार में तिबी राउदा इंसान होदा तिवटका कुरवे में मसद कुराहे कोन कमेट्टो बेरमनी आवरे मुनि आवरे नकी सलान जल्लारी होरे मीम के कारे बरिन का दामी है नूने आवरे नकी लिबे आमदनी को हलाल मसद को फुत्तला उले मी के आवरे न बेन में नूने लारी आवरे बेनमनी आवरे न तरिफलन इंसाफ होदा तिवटका बांग्लादेश के सरकार का दिवे सरकार रस्मी हैसियतुन जन्नवा देशे ali muhammad riyaz ade terega fiola muhammad riyaz e maruga masala awwal mataka e masala kuya dialun mataka e tahuge hurasele masala tahuge kodde asma atta ahorna fonwa for message ta miedes ahorenge chatlo gebahori screenshot koreifa
arakka korefa record korefa asma attawran gulafa message kofapuni. It's a mother's promise that you will get justice. It's a mother's promise that you will get justice to your daughter. Atif, you will not come back to Maldives. You will not come back to Maldives until you get justice for Auda. Hey, asma atta ahna phone message ki timan danna rafi me ngato Yamin Abdul Qayyum Raisul Jumhuriya ahoren eteke fa message kofa ahoren phone miss jangeruga ngato Dr. Asima phone city ya e city ko copy asma atta phone then kibagan toye mibappe insafu libuni ahame kan insafu liben jehri daud jegati bi siyasi bedin toye nashidu toye ahame kan insafu liben jehni koba toye amurai tunge haguta koba toye amu fardunga haguta koba toye marane ngo mihunga alate kaliben ba insafu kibagan to e migam gamiyo police force rajya ga abadiya mubaddal sifana fulhunte peruga rayitunan insafu libe gamoni kibagan to e rajya ga abadiya mubaddal sifana fulhunte peruga rajya ga mi kuda berida malege 1 kilometer hamalwa malega masdu adakatiga masala nota masdu adakati vikka aharmanga zuwaru amalu kurwa emon hamabuddin fidwala wakibege jibu million ingeto furalu bataka mihinga kefeta bandunu kore gemulani Yamir Gaverikandi Nashidu Gaverikandi Ibrahim Soli Gaverikandi meni kobato e fulunge hidumai ebuna divi fulunge hidumai kobato e mustamau mi kushuge reshin amame faba vettakan hidumataka fulunge rolaki kobato e fulunge leadership aki fulunge leadership nete me doppe fulunge leadership oni raitu nan hidumak kodmuga haggu tadhama kurumuga fail me fe tibeganto e fail vi ei etanen veringa gotuga fulunga leader gotuga ayenu kofetibi tagwa aver kamuga kuda kamfure nettenuga siyasi veringa muhtella emihunga corruption go jifati bibai miyadu aharmanna feneba bigomuga democracy gaib kurwa bayko masaka kurmataka lukin kamuga vies miyadu aharmanna mifenani democracy feliwa mudatan divehi rayitunan fardunan emihunga hagutan udibi e haguta ko nigula gendatan e furania mudadu kamuga visyo ahorenga darifurga masalaga Ibrahim Soliwan eteka city following ahorenga darifurga masalaga Muhammad Riyadu hingi jarima takka tafsir ko bayan kodi home so Imran SCT the city tin city following MSCT ke jawab se muda kalko home minister severi erage ahama emme ingato ihudasteri kamen nati ena kanege enage wajibaki raituna jawabdari un kamen divehi ayat kames insaf denjere kamen names enaya adi enage sarukara adi Ibrahim Soliwa enage cabinet adi majliha goti MDP ka first member naki miedu rayitun ke hagguga huwa ko genti bi baikam ga binames emi ho mi fanani gamu gati bi bolati bagunga hitumutuga emi honga fahatuga emi honga bodu genge gotuga maseke kurata rayitun insaf nulibe rayitun insaf nulibe rayitun dartene ne divehi rajyege tiris aharu welcome kuri miyako enaga sarkaruga iwana semjaluga marada macca fazia jabba barjaha hisabu divehi nakal enaga welcome kamu dia kamanu gos edia duwastan emihun ketterikan kornati emihun magutakan nukme muzahara ko madaga hurja hedi adi siyasi veri nimmi rajyegan hallaki democracy gelawkaman aduni sahugam kurma tahugi guidaratak ei development tantanen heda adi kortaka faniyagataka ki rayitunan insaf de tantar goduga badla kurma masake kurani democracy ganiskenne namames miyadu mi huriha kandatakan hallu nati hallu nulibi rayitu mi gamga duha kawran duha nikamati waruga siyasi very emihun rajya gratunga jibunna batul malu wakkam ko borati wagun gegati beuga manilo nakuri wagun gegati beuga rayitu nikamati we rayitu darani boda wamu jauga ebuna democracy ke foni mirukan nudibi miyadu insaf foni ebuna tilafatu MDP ke tilafatu ingato kiraleme e adulu insaf kan nuwe adulu insaf gam kuruga sarukarami party nizam apon dem very kan kur emme ha very much foni fail wefa
పార్టీ నిజాము దివ రాజ్య గాయం కుర్మట్టక రైతు ఓట్ది అది ರಾಜ್ಯ ಗೊಂಡನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನಿಜಾಮೆತ್ತೋ ರಿಯಾಸಿ ನಿಜಾಮೆತ್ತೋ ಬೆಲ್ಲುಮಟ್ಟಕ ಕುರವರು ಇಂಗತೋ ದಿರಾಸतो ಗರೈತು ಮೋತಿ ರಿಯಾಸಿ ನಿಜಾಮಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುರಮ ರಾಜ್ಯ ಗರೈತು ಗೊನ್ನಿಮ್ಮ ಎಪ್ಪಗ ಫೆಹಿಗಾನು ರಿಯವಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಜಾಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುರಿಪಂ ಕುರಂ ಫೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಸ್ ಮೇದಾ ಹಮೆಲ್ಲಾರುಗೆಸ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಮೀರು ಕವೆ ಫೋನಿಕ ಬೆ ರೈತು ದಕ ಇಹುಸಾಸೆ ನುಕರೆವೆ ಅದಿಲಿ ಸಾಫೆ ರೈತು ದಕ ನುಲಿಬೆ ಕೀಬೆಗಂತ ನುಲಿಬೆನಿ ಕೀ ಬೆಗಂತೋ ಎ ನುಲಿಬೆನಿ එතක පාඩි තක මෙතු අජගොබේ ඉංගත කුඩ කුඩ ගාමෙක්ක පස්ලක්කෙන් ආබාදෙක්ක ඔන්න ලොජිහෙවරුගේ ගෙන පාඩි තක මෙදොබේ सरकार तक गायब करे तीन बेरिंग फर्स्ट बेरिंग रईस नशीदु इंगत मामूल गवेर कनिम रईस नशीदु वहीदु डॉक्टर वहीदु एफौगा यामिन अब्दुल कय्यूम एफौगा मियदु वेलकम कोरमुंदनी इब्राहिम सोली हतर वेरिंग वेलकम कोरी बस रईतुन करें इंसाफ नुदिबे कीपेगंतो रईतुन इंसाफ नुदिबे मिवनी मियदु वस एमडीपी के तेरेगे चेयरपर्सन गे इंगत इंतियाब मिमावगे सोरा कन्नेगे दुआ तैयार बुंदारुगा आदि इब्राहिम सोली का फलिए बुना फलिया का नसीदु का फलिए बुना फलिया का defining the slogan again inga do campaign kuram daruga MDP hingalu man etta kurukun iruga anetta ko tilafata vote hodere kunga miedu rayituna e insaf nulibo lebuna insaf tilafata kunne miedu rayituna fenani e tilafata ki makon tilafata be ho manzaru makonu inga to ini insaf de rajyega ebuna party da duata e hori fandiyar ge takuga makon tibima to e rama makon tibima to e rayituna insaf nulibo kemoni ahar mana ferije misarukaruga chimpanzee rama makuge adenovirus inga tayya ko vaccine bes rayituna jihitan quality vaccine inga to rayituna hodaludi ekaman harjanne ko inga to dabbag india ga dabbag vaccine back test was ko inga to behi vaccine bridging test was india bes kure enukura ni rajya ga rayitungna rajya ga fdms ga test ne kure bridging test ko ngana sida jahadi ebbe ko marwi makoni vaccine dingiruga e vaccine ga ebbe ko marwiruga adi efawge sedake faru balijehipa eteka be ko admit ko ngato edumati kurewuga arebe ko badi ga niyalege diruga mi adas mifannani rajituna ngama vaccine ga masala gas makoni tilafatu kireta marto ga masala gas mifannani insaf libi ngato makoni tilafatu kireta bodati wakkanta ko masala gas mifannani makoni tilafatu kireta namas kukur bis negi inga to aduha hanti kamuga kukur bihe bagan negi sorak bodu adabu defi riha kurfu negi mi hayang adabu defi bidi rablo mo inga to juice ke bagan negi pada sorang adabu defi namales vagunti bi maha vagunti bi mitibi media sais ahadu rayitunga batte malna jibu wakkatun kuramunda mitibi aniyaver vagunti bi gega fini kodi takta तफात बहात गार्नु के लूप होता को डॉक्टर के सिटिया एच का मीच का बाइये ओलगंडे कंफते मेये हिते किया गन सिटी तंग हदा गन मितिबनी मैनिपुलेट को गम सिस्टम मैनिपुलेट को गम एमी होंगे इंगे तो बारे गो तो गम दावला एमी को कंट्रोल दर गैस के रही तो न कंग इंसाफ ने मियाद मिगोम का इंसाफ नुली में के मुनी कीबे कंतो रही तो न इंसाफ होने रही तो कमा विस्ना रईतु गोते निंबागन्ने कोबातो गतकी रईतु विष्णवी कोबातो दिवे राज्यगे डेमोक्रेसी ग बिंगलकी मियदु आहरमन ngabenge aharbenge ingatu aharmen divehinge harbahe gove kechchangeli binga keccha hame dieswani hama kacche kachchangeli binga keccha hame dieswani hama kacche aharbenge democracy binga adil islam ga binga meri bhavani media sari sahar duahu rajya ga wakkam ko corruption hingi hudi muhtar werin nukumeli dingaleke ei wakkama corruption aniya verikama fahish amattobe forifa wa kalu andiri warwadeggali dingaleke miyadu dinga keccha hamedi samawani kecche rajya ga democratic nizam verikam kurmatta ka ofedi party takuga mugulugati di kombaitto e visnala barayitu amu rayitu de rajya ga adil islam lobi pura दिवे गांव में बदल के नमटका मैं एकाविस वन गर्नु के तरफ गिरा कुरियरु होद मबेनु मा कोम्मे रही तको मैं तो कोल्लम सुवाला की राज्य का विपुना होगा तेरी इंगे तो अदिल साहब लोबी पुरा सरकार रही तो गुली के वेकन कोते मुफत्ता अपनी पार्टी तक को मुगलु का भी
ಫೌಂಡರ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಬೈತೋಯೆ ರಾಜ್ಯಗ ಶಾಲೆ ಸಾಹುಗ ವಕ್ಕಮ್ಗ ತಿರಿಸಾಹುಗೆ ಬಡು ಕರಪ್ಷನ್ ಎಗ್ಗ ಹುದುಮೋತಾರು ವೇಕಮೆಗ್ಗ ತೆರೆ ಉಫದಿ ಪತಿಬಿ ಲೀಡರ್ನ ಏಗೆ ತೆರೆ ಉಫದಿ ಪತಿಬಿ ಇಂಗತ್ತು ದರಿ ಬರುಂಗೆ ಮಿತಿಬಿ ವಗುಣ್ಣ ಮಹಾ ವಗುಣ್ಣ ವಗುಂಗೆ ಬಯಕೆ ಮಿತಿಬಿ ದೆನ್ emihun karya ingeto emihun karya da zuwana pos emihun geruda wakkama corruptionuga ingeto ebuna gotakan emihun ge sobu amura gotakan dentibi sobu nebuja system ge tereng mere ber kolla medo harmana fene aba ingeto ppm ge councilor ko nahola ya de terega e party kanta to kuraben da boy nahola bon ehem ba ke party mo ehem ba ke dengadi मेरे सरकार बच्चे रिमेंबर बस दक्कनी हम अहं कहा नमूना तके एमी हम बेकम मंगाई इंगे तो एमएमपीआरसी के बोर वक्त में मसे ताहुगी कोरमटका एमएमपीआरसी के बोर वक्त में मसे ताहुगी कोरम एमी हम आरुगा मेरु एमी हम सरकार मोडी ए वक्त में हेमने एमए बोर दे मी हूं गे बर कोफा मकरा हिरतु इंगे तो एतिबी गे गबाति पाफा अदीबु का मसला नुबले ingato adiwa yamina gulikan kababani ebakkan kuri ebuna Al Jazeera network ko ofaddi mamul video ingato Steel in Paradise ke namuga ofaddi video ebuna Rashid Akgata pen drive de begen ingato international journalist medical ko tayyar kuri documentary ega bude yamina tu kayuma adiwa ziyatu amifada ismarin baro kane bor wakkan kuri namaves evakkan tahuge korumattaka raitunang ehikkagen ingeto mi asatibi sarukar MDP coalition sarukar ka miedu recommend nokoradi miedu mi fanene wagum emion ebbasinas gega batippa engar deyar tingar hataroni beta ibrahim sole ka kamuga jawab rudeu raituna kare enage moonaka dakka kanu karunu adi ibrahim sole jawab deunu taruga MDP coalition sarukaruga hingamanda wakkama parliamentibi raitunga majlis mate nawaravana majlis katibi MDP member MDP ke mesjid nashidu etaruga me us body ke degen ena ekames emase tahugi kanu kono hame kari drama kul mattaka dete news tabba headline alala campaign kuramandaruga babune eddonu kume simanna tu gabote ebura MPRC ga bodu wakkamu ga listu then ena ina jarimatan hinge mi unna lista uriya chengengunuruga ena ammadiyaga nimnambitoe edistu nasidu ammadiyaga nimnambito edistu nasidu ga gaani wajibe jawabdari manche raitunenettoe ena ibrahim sole fadekati member blackmail kurmattaka ewaga govani chikkuntoe raitun beanu me nume aru hakale raitunenge MDP ga terega metibe defayaki raitun gobo hadda ingato adiwas welcome ka baddam wegen rajya gatibi emme wargoda corruption uge bodeti leader na kiga guligen hada pori masuni gadekkan corruption uge bodeti leader na wagunna maha wagunna rapist unna ingato mi looter unna mihuri haemme ingato mihuri haemme ekulegen ufedifai bodu evil masuni gadekkan ei ebuna kalwangir dawladaki bodu evil masuni gadek koti bigomuga miyan ingeto insafaki ranna marige insafu rihe rajye ga angenunga hagutaka enunga izata abur salame kurberuga rajye ga miyan MDP coalition sarkar goti ranna marige siyasatu adduga ingeto kuda kujjaku rev kurawunu ekucha assault kurawunu abuse kurawunu ebasere tahuki kanu kurawunu malege ingebura royal raping hingati emase tahuki kanu kurawunu malega magmati ga tingna tormiyaku pateyaku angankujaku ufulalagen gadakamu wadda ena jinsi kona kurunu emasada ka fiore nerunu den konkamuka to fiore ni ekamaku bes bunare miedu mi MDP ge coalition sarkaruge ingata MDP ge etere ginti abuga anganunge haggutaka ingata wakalatu kurang anganunge committee ya anganunge gottam MDP ge leader ngayen kuraruga miedu bigamu kon anganeka kon isete toti mi sarukaruge ministry takuga anhenga jinsi gunawan dekkunu mi sarukaruge tourism ministry terega aharume gabenna angendari rape kurawunu jinsi fasa kurawunu jinsi hanga kurawunu gona kurawunu ena gabodu gunawan mes dekkunu ena filwari rama phone kuda hen raitunge duwani
etara gosa fulhum timanna mena kanne ge dia kote koda dia koda kanne goru dia kote pg kare dia pg kapur dia konne goru kote rais ibrahim soju ka raitu madis ka rais kare bes adi etar gote bi mdp ka first member na ka raitu na kapur bune dia emuna mdp ko sarukar ge me fotaba choose the minister emuna wadu fodi adi filaga dia kote bune no dewnu dabas insaf namalas insaf for kodiri ki hata insafu vima insafe raituna kanudibere ekivegento adul insafu ge binga adipoti corruption avakkamu teren democracy ge binga adipoti corruption avakkamu teren rajya ko vedifati be siyasi party tabka ki media sali saharuwata tiri bamu ge tiri sa go vedifati be products corruption ge waguna dictator emihun e party tabbe muguluga is dirham waduga ufadifat igato iswati be ufadafati hori party taken hori den kon insafe to rajya libeni rajya garai to libeni amrai takon libe insafe libeni party da ko leader unge ha de party kam ga se ho mdp kam ga koi ppm psc coalition kam ga vinames rayi to na kan insafe den he to kucche re ko masale ves eho dr prashim ga datu ko masale ves ingato yamina shida ko masale ves ilwal wagande ko kam ga ves ilwal ko masale nge kamasha afrashe nga maru kan hinga je ko nge kama madege uhulago koruga ingato ehuri madaruga ena uhuregen atul ko kardas bude nagan ufulla halelebi home minister to medwari home minister ka kiwe kanto ilwanu gaida insafu deuni kobato mar commission kura masakateki kobato mar commission zimmadar kurume kobato mar commission zimmadar kumetaka miyo nawaravana majlisga Muhammad Nasir ebuna aduni saba democracy ke bappa kam abuna leader etanu ge us godi ge de kuri masakate maru commission jawabdari nu kurunu awrenga darifulu ge maru masala oluwalu mataka rawda adu ge karuga aniya ko fitandareki ingato ei baatuna aktabal hadani mali awrenga darifulu ge id card be ingato legal document evidence be passport be awrenga darifulu duniya genami hunna vissimi hunna adi femmarwa bala borko hedi mamaina mammainga betibi ahorenga tun ahorenga darifu ha har wande ka femmarwa nepija khandi tittiko hedi ahorenga nufenno ebuna ufanna fe koluge daddoli gari kashige karuge faratuga moonu matiga etam mitaruga aniya ko fil lakun hen ei baatuma kenno names baatuma kan hada nimmali adi egotan kan nimma fa report adi evarum mes mamma gengos ke rawda mamma mar commission gengos ken mar commission gen ingato raisa ko merat mar commission gen farisha abdullah makara hiratun husnu sud be kollah husnu sud america fanwala fa mar commission dr afrashim ga mar report rawda atu ga mar report me foto menere rawda atu ga mar report forward ga Dr. Afrashim ga maruga report waganna ga gendiye dewa demirno mikomo ga imbodu gaddaro MDP gaddaro mikomo hiyare teri gaddaro endi MDP kerapala sidu majidem kali kan ena ga mega member Hasan Latif Lapa e manipulate ko report ang olwada unitiru ko kena masaka kuri ekanta ingato ahama bi guys kiba kanto idi ko party PPM PSC e sarkar jawabdari nukurobi Numbers emiru baba mundi hame emme bahatai emiru masake kura mundi media tinga emme kamakan emiru leader Yamin Abdul Qayyum jalundu kolla free Yamin Abdul Qayyum emiru magbati ko muzahara kuri free Yamin Abdul Qayyum rayitu muzahara kuri konkamakan India out rayitu gomundi India out Yamin free bima Yamin kamille chikan India out hadalagen Yamin amilla chikan India out hadalagen Yamin nodiya divhe kamuga Kawmiya to leader nek kamang era dak kamang gadani miya ko be fulhun na dinanga bodi fulhun wali jamu ka bari wadi awore kura suwala ke kibe kanto Yamin be beri kamuga awore ne dari fulu mala aduga fulhun dive fulhun anna nujhetanka emihu fonbi adi emihu rawda atu kamang hekrat talabang etaka masake kuriga home minister kan inging eruga home minister kan hunnayi azlin kya befle eruga raisa kamun nabi Yamin Abdul Qayyum eruga Yamin Abdul Qayyum hama sida duwa report tang ibbe mundiya kamaguni
yamin Abdul Qayyum ge emme aris emme kama eruga gabu kurawu member asba rashid ahorna dakka fere wahaga dakka shetlagu dakka adi ege screenshot tanga hare raituna hissa qur'an harenge Facebook ka yamin denne munu wahakya muhammad ingato riyaz ga wahaka yamin denne wahakya mihuriya wahake asma rashid ahoren gatuga hissa kuri message kuri de kibekanto yamin Abdul Qayyum sarkar geru ga foreign minister labba MCTFS Bangladesh ke sarkar ga rudenne muni ahoren garfu ga marga masa tahoge ko diruma era ga bakta gota gabonu ko kama adi Bangladesh ke fulhum maruga crime sina gos eru ga rasa ke police commissioner kangure mi haya rasa Islamic bank medical college angen ko dinga hostel be muwazzafuna security guard na ejete supervisor emasala ge maruga masala olwali kama adi forensic postmortem hedi inga to chin doctor ge team me se kan olwala dog report hedi kama mi horiya kan te ke diven sarkaran eru ga high commissioner denne mu foreign minister denne mu kiwe kan to embassy TFS ahoren nang insaf hoda di mataka ahoren darfa insaf hoda di mataka yamen be sarkaran fonwa nudewni dispatch no kannewni ahoren gadune ki lariya kanno siyasi eliye ge jeebuga sanan java nash gani pege lariya debba kya bdi ekeno dibe daratu ga wajibe dibe rajya ga raisul jumhuriya maqam ko hunne embe ingato hunne beflagge enage gawmi adi gayuni wajibe ni enage verikamuga enage me raituna insaf hoda dirmaki aharman nafru aharman rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman wa kandata hinga devta ashab kanu umar gafana abu bakr fanu fada halifa berina adi bifada kitam halifa ende halifa harun rashidwa bifada kitam halifa ende insaf hoda dirmataka emi hunge geya emi hunge magamudu ko emi hodi gudatur kurikam aharman inge dihi islami tarihu umar gafanu ingato insaf hoda dirmataka Palestina diguda tude kuri kambis namaves mier ahormen mi farni ahormen ge wering ingeto ahormen ge wering ge gati bitang fini kokshi gati bitang ahormen ge rayita kalipemba insaf nu devi emi hunge dawlatun rayitun for ko denje ehi ter kamis for ko nudeta ibrahim solu ge sarkar da ahor dennebi foreign ministry ga dennebi shahidu Bangladesh wada dennebiga high commissioner ga official dennebi kobato insafe ahora mane feleje bakibe ka bakikote ka kanta ko mendata verina bakikote rayituna bakikote ngadi rayituna teremes bakibe ka insafu ahora na feleje Australia ga kiyamanti bi demafire ga dariya ka visalu dibigen Australia ga ingato sarkar visa hoda dirma request kurmataka rais Ibrahim Saudi ga has a city from Hippavagen ingato foreign minister shahidu Australia sarkar denno mataka mushirek gotangetara dia waki bayaka insafu ahorenne kannodi be insaf ahorenne ke daribo ga marga masala kemme CTFS dispatch korne lewno foreign ministry tere Bangladesh ke sarkar udan CTF wala bes namanes waki ingato sarkara gurifati be bayik ke ayata ka eminge ekwarinna Australia group to India group to Malaysia group to kimisellnas e kimi loken ardabus koves ifam foreign minister folwa Australia gati bidema finna emiru ga darifula bisalu dibunima foreign minister raisul jumhuriya ka has city foreign pawage wada kati ekaba ko nikamati arugandu memmiti bani raitu aluna kada fe gawmegga ahurmen raitu miti bani arugandu befa arugandu dandawa arugandu defa arugandu defa miti be wedding ani ay hudumutar wedding aru raitu arugandu kada fa allah galu allah ahurmen ingeto tagwa be allah alko ko matta bibima fonu be install arunangedi arugandu nangedi miti be ani ay jallanu miti sai samdo rajya ko be ani ay hudumutar wedding tagwa be ko kura conference ani ay mion arugandu hedima ahurmen ngama arugandu nabbe arugandu insaf de bato arugandu insaf arunna kan insaf lu de beredotto arunna insaf ka tafatu
එහෙම රාජ්‍යක ආමරයිතුලකි අලු දෙන්ති බිවරින් මේද වරග්ගනලකු කුරාසුවාද කීපෙතෝයේ ડોක්ටර් ආතෙව අලුගොඩ නුක්යනි අහොරෙන් ගබුද නුකුලන් අහොරෙන් මෙන්ගේ අනියාවරි වෙරින්ගේ අලුගොඩකන් අහොරෙන් බාන්ති හෙද කම කරේ අහොරනකි අල්ලාහන් අල්කුන් කුරුමට්ටක ෆොනුවි අලේ මාලේග බාරු මුත්තරලාගෙන් හුදුම හුතාරු වෙරින් වෙරිකම් කොළමුගෙන් දාතා එත ජමාන වෙච්ච රාජ්‍ය ගොෆදුනි ඕගතර එම්මෙ ලීඩර් ඒ එබුනා ශාහි තහුදු දුකෝ රයිස් කම ජම්හූරි වෙරිකම ඉංගතෝ ෆෘතම ඉස්නංගබි ලීඩරු ඒ හමේක රාජ්‍ය ගොෆදු ලීඩර් කි ඒ මොහම්මද අමීන් දීදී රයිතුන්නම් ඉන්සාෆ් හොදති මට්ටක गाव ट्रांसफॉर्म कुमटक इंगलाबी बदलगेमटक रैतुंग एमिंग आलादक एमिंग दरिन फरक कुरमेनति तौलिंग इंगतो अधिकं फोन कोति मटक मसेक कुरिमा मी अनियागरि वेरिन अहर में रैतुंग अरुगणं हद मादे गतिबि वेरिकम गत हतु गतिबि फरातक एकमेन हिंग हम जई हजब होई एडिडर हवरदि मराली यफं देम वफदुनी हुस एकहार हुदुम हुतारु वेरि aharamen raitulaba alugolu tubbagen alunan hadagen emihunga faaga aharamen dulal jesabuga aharamen raitun daraja wattadi verin rajyega horiharega kiyachennun alugolu me kiye alugolu moti mare sarhaduga ebuna hudumuhutaru verin bharata muslagen tibi sarhaduga kiyachemi alugodaki ei ahoren adduga keni afen afiren lamatro keni afen हादरतो खुद फिर रोकेने अहम गोती दौं फातुमा आलुगंडे रुके अमी हुन्ने इंगे तो आहुरें आहारें राइसु जुमरे हुआ कुरमी मकेने आहुरें आहार में रईतुं केने आहारें रवस मिनी हूं आहार में लबा आलुगंडु की हुआ आहार मेंगे रईतुं के हादिमुन रिया सिटी के आहार में मिचेनी अमी हुन्ना सलाजा हादिम अहरुमनकी एमिउग हादिम गोदुगा एमिउग आलुगदुगा सिटीगे निम्मला सर्विस कुरं फिंगरप्रिंट्स जंग हादिम कुम आलुगन फट्टा व हादिम कुम निम्मा सगाफते मेरिस मियाई योति राजेगा मी सगाफ मेनी अगर क निम्मंग बजे है रईतुम बदलता फुर्सत दिगनोनी रईतुम इंगलाबी बदलता फुर्सत दिगनोनी गावद कलोब वाइहुलास्तरी तगु अगर रीडर का फुर्सत दिगनोनी राज्य के इस्लामी सगाफ दिरुवागनोनी कीत गुरुवालों का मगर रुजुवागनोनी मेदु राज्य का में इंगतो फुंबल वडकुं राज्य सलाम नुकुरेबेने राज्य का डेमोक्रेसी में सुनिबेने अदुल इंसाफ में सुनिबेने चीबेगन तोए मेदु राज्य का मेति भी बोरति पार्टी तकुगे मुकुलुगे तिबी मितिया 30 साल 40 दो रईतुर अनिया बेरवी वक्कन कुरी बैतुल मालुना जीबु मगन वक्कन कुरी त मिलियन डॉलर वगन नगागतिबी खुद मोतार बेरिने एमियो गदनी रईतुं गुबो हद्दा रईतुं दे औगाते लीडरुं कमबुडे एमिहुं अमिर सलामे होदमा आदिवासी इतुरंग एमियो बोडिबदमा मसग कुरमुंडे वीमा आहार में रईतु मेदु निम्मंबी मी 21 वन दरनु मी दुनियागे इंगलाबे साइंस टेक्नोलॉजी गे इंगलाबे गन्न मुदारुगा मेदु आहार में इगतो टैक्सी ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आहार में मेदु इंगतो फ्लाइंग कारा नोत पायलट ने कारुगा हरमें मगुतकुगा अदुरुकुला इरुगया खडुगा अडीगा इंगतो दुनियागे चाइना बर्रुं यूरोप के पैसिफिक बर्रा गुलाल वट्टका दुनियागे खडुगा अडीगे बिमुगा अडीगा टनलला अग्गडी रगा दतुरु इंगतो विहिमेट बल कोल्ला अम्मेट बल कोल्ला बोडु इंगला बेगन्नेरुगा मियदु हरमें रडरोग तिमारी हला कोल्ला माहाल हला कोल्ला तबते केजहागे हरमें बुरिजवाला खोज वेला आहार में हदा का नुजे आहार में गए विष्णुवकंग बदांजे मेरे जुवारति भी अरवति कोरेफा जुवार का तौली बनने दिविफकाए राज्य के टूरिज्म इंडस्ट्री का बंगलादेश आहार में गए एमए गिना मोजफुं टेक्निकल मोजफुं प्रोफेशनल मोजफुं तिबी विदेशी मसला हल्ले नुकुरेउनु इंगे तो विदेशी मसला हल्ले नुकुरेउनु नमरस्मोति हम एवरंडे इंगे तो इकोनॉमिक मिनिस्टर फैजाज एम्मे बोड दिवेहिंगुन्ना कंबडुवा एक्कमकी मियदु आहुरमे गगामुगा कोम्मे रईतक विदेशियंग इतुरमुंदा मसला राज्यगे इंगतो ह्यूमन ट्रैफिकिंग गे लिस्टुगे मती कोई मसला राज्यगे एतर कोरवे विदेशी मसक्के तेरिनोगेतेगा अनियावरिको कंतक्को
දිවෙහි රාජ්‍යක සියාසි වෙන්න ව්‍යාපාර වෙන්න එමිහුන මුසාරුදී ගුලාන කුවා adi එමිහුන් අගේ අතදිමා කො එමිහුන්ගේ ආයදාන් ආම්දනි ෆොරවට්ටක එමිහුන් ඉතුරු ගඩේක මසෙක් කො මගමච්චක් ගිනේ මගුතකෝ ගිනේ දමුල් දාමස්සලා එමිහුන් නම් ආම්දනි ලිබි එමිහුන වසීෆා දින් ෆාතක මුසාරු ලිබි මියදු විදේශයෙන් කොම දිවෙහෙන්න හංගාකෝ මාරිතරේග වාඩි හරුමා කටවලුමා එක කොඩකකම් මාරිංගුමා දිවෙහින්න දිමා කුරුමා දිවෙහින්න මගවතික ඉංගත විදේශයෙන් හමදා හිසාබ දේවුකා විදේශයෙන් අමස්සල හල්ලෙන් නුකරවුණු ඉංගත අබුනා ඉකොනොමික් මිනිස්ටර් ෆයියාජ කර එකමක විදක්කනි එම්ඩීපී හිංගාලවාහක එම්ඩීපී හිංගේනි ගාව හිංගි කෙනුතෝ මිදියා ඉංගත මිදියා ಫನರ್ವಾರು ಎಬ್ಬೆಕ್ ಮುನಿ ಎಂಡಿಪಿ ನುಹಿಂಗೆ ಎಬ್ಬೆಕ್ ಮನಿ ಹಿಂಗಿಯೇ ಅನೆಬ್ಬೆಕ್ ಮನಿ ಎಂಡಿಪಿ ತಿಲಪದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಲಪದಕ್ಕ ರೈತು ಹೋಗ್ತೀಗ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ಸಾಫೆ ಉಂಟು ರೈತನ ಕನ್ನೆ ತೌಲಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಾಫೆ ಆಮದನಿಗೆ ಇನ್ಸಾಫೆ ಬೋಹಿಯಾವೈಕಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಾಫೆ ಹಿಂಗೇತೋ ಪುರಾಣ ಮೊದಲು ರಕ್ಕ ತಿರಕಮ್ ಇನ್ಸಾಫೆ ನಿ ಎಮಿಂಗ ದರಿ ಮರಾದು ಅಬಿದರಿ ರೇಪ್ ಕುರವೆನಿ ಕೊಬಾತು ಅದು ಇನ್ಸಾಫ್ දැන් කොබාතෝ MDP ගේ තිලපතක රයිත වර්ජෙන්ජ එම්ම සබතවස් හමමුද්දේ ගෝ රයිත ක දක්කා ලබලා දිවෙහි ආම් රයිත ගහයිසියතු අවරෙ මෙකොයි සවාලු අනියාලි මුළු බක්තේ ගහයිසියතු මෙකොයි සවාලු කොබාතෝ එම් පාටිය ක මොත් MDP කි අදි PPM කම්ගා විනබස් කොබාතෝ එම් පාටිය ක නහරම මේ රයිතු වෝටෙන්ජ එම්ම සබබෙස් ආරමන අබේගේ මේ කරප්ෂන් අවත්තම්ගේ बिंगलके तेरे उफदिफें बड़ुरु कका मकोई तेरे फदेक्कं पीपीएम पीएससी कोalition के सरकार पार्टी रमजु कोतेनी बड़ुवे फिर रुके बड़ुरु कम्मे ने फेन्ननी खाओ काउ तन जस्सावा करप्शन के काउ तन एत्तर कन्ने ए जस्सावा का लव्वा मंजो मेरे आहार में फेन्ने एबुना इंसाफ होदा देनु को एमडीपी इज्तिमाई अदालत फराग गोस ಫಂಡಿಯಾಗುತ್ತಂ ಇಂಗतो ಅದಲು ವರಿ ತರಕಂ ಹೆದುಮ ನುಕಿಂಬೇಕು ಮೇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಲೀಡರ್ ಉನ್ನ ಜಂತಿಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆತಿಬೆಗೆ ಎಮಿಹುಂ ಬೇನುಗ ಗತಕ ಹುಕುಂ ಕುರ್ಮಟಕ ಗಾಜಿನ ಫಂಡಿಯಾರುನ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕುರ್ವಾತಂ ಎಮುನ ಅದಲು ಇನ್ಸಾಫ್ ಗೆ ತಿಲಕೈ ಹಮ ನುವೆ ಇಂಗतो ಮಿ ರಿಹಾ ಕುರ್ಫುಳಿ ಇಂಗतो ವಗನ್ನಗಿ ನೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೆಕ್ಕದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ವಗನ್ನಗಿ फली बारुवडी रुईवनी हत्तावेस महावगुं सेंसदे का फंसाउं बिलियन का डॉलर वगन ने काफ्ती वगुं के फली एई मकों के तिलफदकी आहार में कुडे रुकियावा वाहकेंगे रामा मकुना देबुलु दारारू रैतुन मिजेनी देबुलु दारारू का बुलचे हादु अकुनु इगत मकुनु तिलफद इफागन लुकुमति बि वरिන්නක नुवत मकुनु हेदी फतिबी फंडियारुन का कों अदुल इंसाफ गाम को देवेनी वीमा मेदु आहारमन्नक नुवत एमडीपी का आम रईतु में स्विसेंट है आम मेंबर में स्विसेंट कोबातो मी चेयरपर्सन हो इंगतो चेयरपर्सन के इंतहाब का रईतु आम मेंबर न को वोट चेंज सबबे मालेगे कि मुलत माले सरहद की राज्य गाबादी के ददा को लद्दा भी हूं मिदे सारे साथ तो कुली के बुलाऊंगा गोतुगा एब्बे कुलमंदार अनबे को बुना सियासी दफ्तर को जी एमी होंगे रेसिडेंसी की कौन तने कौन रशे कौन एड्रेस को निश्चित कमेंगे रेफ्यूजी दफ्तर ने सियासी दफ्तर गायब करे भी बाइक में वोट मदन होदा हथियार को तो बेनु करे भी राज्य के की कम को तरक्की न को माले राज्य के की रन वतो तो को आया तुजसुआ जमा को एब्बे को बोहिया वा को मद इंगलाब को वदुगा एबे का बोलुगा अमर ददाई पाऊं इंगतो बोर दारंजे अलवा दारनी बोल रईतुं हदवाफी एबुना हिया फुलेडुगा हैंगस फुलेडन हैंग हास वसतेका मा को इंस्टॉलमेंट दक्कंजेरुगा अदेबुना सर्विस पियगा एंगास रुपया अंगास वसतेका रुपया रईतु में आगे जेबु इंगतो मी दक्कंजेनी नुदिबे आमदनी एनागे देमफिरे मसेक को बस एबुना इंस्टॉलमेंट दक्का पेगा देदरिन ट्यूशन दीफा स्कूल तक का केवनुदे टीचर उन्ने स्कूल तक का टीचर कम कुरिवतलानी जुवानु मसने टीचर वे तेरेगा ना इंसाफ
doctor na musarude me ranno ma emihun dahilla burako masake kuriga mune mikamuga muslimunga watuga basekura komme rayita kos masake kurenje ni hagadin koma namas doctor labba ame itura masake kuri ingato masake ko emihun na halalu wa musare semihun nudi emihun ga wahri daluge ingato agwe semihun nudi Ibrahim sole welcome kwata tinga haru narhunna ka doctor naka emiho ramla maga kuri halal masakatu ga musare sude mi aniya welcome kobato insafu kobato raito mi hang insafu kobato narhunna doctor insafu sikidara ga paramedic kunna sikhi hidmat terina insafu kobato ebuna risk levels gotuga kandala fe insafu narhunna doctor na obe risk levels emiho naki tojje baba ingata talegga facility gan dahura burako masake kurenje bay naruha mejja naruhaka ingato hagwa musare nulibe ena baki kantate kuriya kai ena wazifa ga kuriya menulibe ingato facility ena gulan kuriya nuniya kai fuluhunne ke ebi hunne ke safate ne fuluhunne jehe baki duwa halaku baki baraka sakaluga istika har kura juri bana ko raitun jibum bakkan kurwa fere dutuwa anek kolon hama rajege teacheruna emi hunna je ituru gadi hadan kudinge fottam mako emi hunge masekate nimito efek bonde giagen osken e mako hadan ekmo emi hunna kan halal musarinu dibe hame fade naru hunna je haba emi hunga wazifa ga mi kuran je kan ta kuran hafta ko derolu ingato bandage gozu giagen osken namas masake kuran tanu dakka masake kuran tanu dakka derelu bandage giagen osken namas e kona ehe ga me badige terege counter mati ga baga namas ehe ga maskada cutting board mati ga baga namas ehe hospital ge opd ge ingato treatment room ga hoduda kimbiyala eteke badimi manna kuda kuda afood hatar food go goliye terega e counter computer bahatta funna walk-in counter mati ga kure diulas hama kuranje he ehe unne pressure forum ga marks nibe wazifa ge nage record hadikolla naruhunge ingato management damukatibe naruhunna birdakka ingato aniyade emihunna psychologically emihunge ayataka ingato rakkate wanjeruga emihunna rakkate maholega masekkurel maholelle kobato raituna wen insafaki masberin nakira mahakan insafe nudibe masberin emusumga masnubara den emusumga masbere musumga libe masko kiruwe kanne emihuna insafenne marali mihuna insafenne den kobato insafe kobato bima mdp hingifa nama migamuga marali mihuna insafri bunis mdp hingana nama nasidu ga welcome nuwate dibe rajya fata multi party system ga election ga raitum vote lage hu raisge ingato welcome bakawat ko nuwattali bene mdp ingato hingana bagara kuri mihunna deterega tahugi korevi sifana fulunga tera gama kaddawi ba ko hoda emasa tahugi korevi ekadete benunis medu mdp nu hingative mdp ga sarkar nu hingative mdp ge ebuna ingato coalition sarkaruga tibi verin na sarkar nu hingative adi sarkara bahya difaintibi ingato ba sarkar nu hingative adi mdp ge parliament ge nawaravana majliske majority member first member na raituna haguga adnu filetive wakalat nu kuragative emihum wikifati bima waqama corruption ga emihum hadd faala hes garifati bima miedu raitum jeni nikamati wambi kamuga raituna insafil bi fail from money then kobato ibuna mdp hingifa kobato ibuna mdp ga insafil tilafata mdp hingafa ka besna mdp hingifa ka besna MDP ke puna insaf tilafat besnen etalu goti makun ge tilafat musun babi makun tilafat ka tilafat dukala makun fili ingina sidata de musun ga manek pesa asa bigwani adu insaf gan kuraba ka democracy gan kuraba ka Ibrahim Sodi ka sarkar wakkam kuriwa haka newa holi wakkam kuriwa haka newa holi wakkam kuri masala ga ingato ACC masake kuriwa simfaru tawgu kappa PGF onu emasanu benu
homish me hetumish ka nubedu ventilator to halu nuwate ventilator to vitane atol tere ka ventilator taka nulibunu malega boru pandemic ke duniya ke boru pandemic covid ke pandemic hingamen deuga malega raituna nuwata halu derave neva holi ngeli neva mevi marattenu ke semna ventilator kan nulibunu ICU admit kuranu kan ICU admit kuranu ga kuranche base take test take kolle bere gotenne emme aadage ingato ICU admit kuranche mi hetto haru derwa mi hetto ventilator launch mi hetto ena salana bani mi hetto nuwana mi hetto ena belumataka harinje dida ma test was hedere gote atoltere gamale gane den behenne ingato paracetamol gulaka vitamin C gulaka nu hechenne ekamaku English gata Singapore femboga sikhi dume borisinga kaasangaruga atul terega bani haadero amiun hospital ka sikhi markaz ka uflane ambulance ne wheelbarrow go fulani malaga ICU gadimidu kurane ICU ga oxygen dene ventilation ne fuppa me fevum deruga fennettanuga rovasela hitaruni ebaselaga ihumaluwa baiku ne ebaselaga wakkan kuri farate vesne ihumadu afarate vesne nama bes ACC kamukuru gossi tahogi gos kamukuru gossi erihum beru koffi majlihum ingato mibunani rais sachidu sarkar waktam koffi nebawen ekamaku ene ka sarkar jawabdari rukoye mi ajab arate sarkar jawabdari rukoye rashidu kare enage bayat defend first member rayitun hidime konga rayitun hagguga majlis ga furar matiga gate matiga gate dofuga fuloga sakotriga wakalatu kurale kabon hadellemu tempere ga duwe mi hum mede fannani majlis ga gate ga ro awgurana gomunda manzaru ro awgurana fulakuni awgurana gomunda ga izzat rememberu emi hunne gaanu ga tereka nufette emi hunna be gotun tahugi kanu rave emi hum hiduri murdaru ingeto hadiwa ka muli rajege mustawaterega islami satte muslim kababuna islami mustawaterega aharmege geedahu gaya majlis ke geeduga awgurana gomunda member na kabedu fiyor neulu miedu muli gami biwadi ingeto mi jahannamage dora hamegen gossa jahannamage dora hame miedu migawu gongossa miedu aharmenna deduni hode mesoti media salis ardu ufadun siyasi leaderuna emeunga taadi taka nunga kebuneke enongo tenne aharmen gabulu ko hagigata kimi amurayito mi hagiga gabul ko benne yamu aharmen kanne salamate wode kare mi democracy yabuna names democracy ga emeun aharmenge bokalagen aharmenge gumbo hadalagen everunu fudigen makara hire gadagen everunu fudigen ಅವಟ್ಟರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುದುದಿರುಗ ಫಾದಿರಿನ್ ಕಾರಣ ಹಾ ಮುದುರು ಕಾರೆ ಗೋಸ ಹಾರುಮನ್ನ ಖರು ಪಂಡಿತ ಸಿಹುರು ವಸದಲ್ಲಿ ಏಚೆ ಹದ ಜಗಹ ತಕುಕ ಗೊಂಡಿ ಬದಶ ಕುಳಿ ಮಹಾಶ ಕುಳಿ ಫಾರೋಟ ಶಾಲಾಫ ರೈತುರ ಕಾಲ್ದಿನಿ ರೈತು ಮಿತಿ ಬೆರಿ ಸಿಯಾಸಿ ಔನವೆ ಎತಿನಿ ಬೊಡತಿ ಜರೀಮಾ ಹಿಂಗ ಇಂಗತೋ ಗತುಲ್ತ ಹಿಂಗ ವಕ್ತಂಕೋ ಇಂಗತೋ ಎತಕೆ ಮೀನು ರೇಬುಕೋ ಲೂಟುವ ಹದಾಫ್ತಿ ಸಿಯಾಸಿ ವೆರ್ನಂಗಮ ಅತ್ತಿನ ಬರಿ ಜಾಫ ಬರಬಲಿ ಬಂದಕ ಜಹಾದ ಅಸೇಲ ಕಾರ್ಯಗೊಸ್ ಕಲ್ವಂಡಿತ ಹಿಡಿಕಮ ದಿನೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತು ದಕ್ಕ ವಾಹಕತ ಅಹರುಮಣ್ಣಂಗ ಬೇಂಗೆ ಮಿಯದು ಮಿತಿಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಬರುಗದ ಸಿಹುರು ವರಿಂತಿಬಿ ಇಂಗತೋ ಗಾಮ ಅಹರುಮೆನ್ ಬೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಯದಿಫಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗ ದೋಸ್ವಗ ದಿಹಮಿಹುಂ ಫನರಮಿಹುಂ ಎಮಿಹುಂ ಕಾಲ ಮಾತಯ ಗುರುಬಾಂಕೋ ಕಲ್ಕೊತಿಲ ಬೋತಂ ಕಾಲ ಗಾಮುಗ ವೆರಿನ බුදුදීනුක ලීඩර් වුණා අහරම බයතිපා සුබ්හානල්ලාහ් අහරමන් මුස්ලිමෝ මේ බුදුදීනුක ලීඩර් වුණා බුදුන් අරකොන් කුරාමි වුණා බයතිපා දෙබි බයකන් අහරමන් මෙතිමි මුස්ලිමෝ වාගේ වෙරෙජනම අහරු මෙම්බස් මග්ෆරදනි අහරමන් කීතු ගුරුවානුක අංගවා හොනේ ආයත කුරා තියබාමි හම් බුදුදීනුක ඉංගතෝ මී බුදුදීනුක අහල් වරින්න බයතු රිහිපාෂෙවේ ඒ අල්ලාහ්ගේ කදබද අසාබා නුරුස්සමු අහරමන් අಣ್ಣානේ කන්දතකේ මේක මෙෆරණි MDP සරකාරු ඉංගද කොරිෂන් සරකාරු අවට්ටනි ගවර්නර්ගේ ඉංගත බුද්ධිදීනුගේ අහොදවරින්න ඉස්ලාම් කතිලංගේ ගවර්නර්ගේ ෆාරක ගවර්නර්ද මුජිරිමුන්න බයති ෆාක්ති බිතං මේක මෙෆරණි ඉංගත එගාමුගේ පොලිස් ස්ටේෂන් දබ්බා රේප් කුරමුන් එමසලා තහුගේ කුරමද්දා වික්ටිම්
gengure korbe police station nuge fulunge eske aharumen gabuga fulunge tamrin detan ebuna government gawattari government igato muslimun katila muslimun adeterega naisa jarima tahinga government ge fulunge eske aharumen rajya kaituna rajya ge fulunge kon tamrin to dereni numbers medu ebuna government ge fulunge tamrin markasen addu garagen etibeni hama addu gare tumes nikan heifa attida bari jahan nivaruga sarkaranne vima awran mibunani miedu rayitum abeje inglabi visnuwakaddan aharumenge mi ekarisona garnu ingeto science and technology ge garnu ga aharumen divahina kibes bainal agwami mujtama ga aharumen fati sabit kura bekan kadinje aharumenge naruha kabes doctor kabes mi zamanu ge tamrina hunar dasko denje aharumenge sikhidara ge wasek kura paramedic doctor na naruhunge turun aharumenge dengem emme bodu economy nuwata masekketer kama dara tourism ga dara ga masekkura muwazzafun nabes hame kan emihuna ki saba hatta edu tammata abage baluga emihuna ki bodu musallibe tawlima hunar li fatibi igato executive woduga emihu tamridu ko banara guami mi marketuga masekkatuga marketuga labor foga wada kollebe tatya sabit kollebe bak hadinje miedu aharubananga ba inge aharumenga naru hapu degree hadagen diploma hadagen registered nurse gotuga yoga professional nurse gotuga masekkurima rajya gelebani aharaku $10 kan namagas enaruha tambirudi enaki international dairaga sikhidaraga masekkurime naruha kabima aharmanafene dive narunga tabba ko australia ga ituru tambiru hada emihunga tantanu wazifa hoda anedda ko dubai fada middle east ga gawmta ga gos emihun wazifa hoda aharaku ingato $60,000 hoda manzam aharu benge angenuna zuwa angi kudina andari hoda goman beruge $1 eter kodevede magutaka e aidadaka financially nuwata mali gotun hindemila timanne ki fahuru veri rajitike bunevere fada tamrina hunar devede kitamme daira tekungabe namasmedi mifannani rajyage naruhun tambin kura markazuga midiya haru farhagin fansevis sheetu naruhun tambin kurban onna manzaru miedu ingatu duniyaga mi base kura gota aharmen nanga befene miedu base kura going aharmen baitaka manage kura go badalu munta manzaru aharmen nanga befene fracture itchehi nuwata hakur bali nuwata adi enewas boditi bali base kule gabalga stem cell therapy digen ebantan emasatan hallu kura manzaru konduga alafin dede kashikonduga alafin dede bodu surgery kanugo stem cell therapy beno kogen medo aharmen nan hakur baliti bimi hunnan adi enewas kidney gabalta bati bimi hunnan liver bali huimi hunnan stem cell therapy deve tam manzara bafene numbers medwas rajya gamilani aharmen ga tonsilagge massage hige diyama e surgery hadalane zamani equipment netigen doctor jeelnogalaage kunne jetan haargeregen dekaru igato defrato tonsil bedi durave karun kaich nudirwe hisaba diyama doctor majbur wadi emiha anga huluwafa karak igato katare nuwata katura koppalafa tonsil dama nola mahikkada negemi ko maskada he e surgery kollamun datan zamani igato mi complication nuhunna fadahin surgery heden equipment etigen doctor sarkara aresna wata ingato things aharu vir bisarkaruga viruga misarkaruga raisul jumhuriya boyn harekka atotera gos thing asare dega specialty hospital alawa haka rajya doctor tambine nokore narhun tambine nokore egabaga teacher unna narhum meganani doctor meganani avatti india bangladesh etantaruga setantaruga puriyama tamre nuwa mihu deske rajya geteken medical etake blanda hadani emasya taguga den quality doctor ya tajriba hori doctor ayamu ena masekkule ma hole facility neti ena de har tingaru sarkaruge budget modu musadi ena masekkannu korive ena benwa takati hodaru devi ena surgery takurane ingato theater neti ena den urana hune jamu ena gawdu ko ehtar ka gijura kurani rajya ga doctor nufadetaruga beruga anna doctor kes rajya ga
masekkore facility ekama ogate sarkaru MDP ke hingale sarkaru hingale party silafaduge adul insaf ge silafan ifanu ko mehu emihu ge terega ebuna adul insaf ge silafate besnen otti makunge silafaten ebuna hingome besnen hinga fannama hingome gannama bagawate bes ukrunis dive raitun ingato party nizama election baba votes digen hol fretama rais Muhammad Rashid sarkar wattanes adi sarkar wattave bagawat kuri bagena bedu mere tawge hinga favor service numbers me adu fenani ham ebbay e salis haruge corruption ga product salis haruge corruption ga masuni gadu vima rayitun ekavisona garuge mifratama tiris haru duwata fratama jiru nimeruga nimmambi ennemuvaki aharu memmi ingata mitidi corruption ga barti babunna nuna kebuna aharmen ekavisona garuge taraggiya kuriyan hodewati aharmen ga aaya darinna aharmen taraggi hoda devati మీరు ఆహారమైన నలుగురు ముస్తaqbal ఎమిహున మోదాదే ఆహారమైన లిబెగొతి ఫుల్సుతి బెగొతి మితిబియ సారి సారుగై కరప్షన్ గా గొన్న నునకే బునగే ఆహారమైన దరిం బొబెజే ఆహారమైన దరిం మీ ఆహార ఫంక్షన్ సారువెజే ఆహారంగా దరిం రౌదా ఆది దునియా కు నిన్న మేరేనా ఫంక్షన్ సారువె ఏనా డాక్టర్ కా సర్టిఫికెట్ హోదా ఏనా పురిహి రైతుల ఖిదమత్ కుమటక నమస్ ఏనా అని మరాదాఫా ఏనా క ఇన్సాఫ్ నిబును మీదు మరాదే వెతక రైతున్న ఇంగతో ఎతకెన్ ఆయిలతక ఇన్సాఫ్ నిబును aharmen insaf sodani adi aharmen taraggi sodani adi aharmen raytun barwe baykawe sodani adi bayalagwa mi mustamaga fad sabit ko patini global citizen na bayani aharmen badala bisnagen they are stays on ahar hodagen raytun nikan karula aduhanche amu rayte gahaysiyatun dive ganon inglabe badal kilometer ka masekura mi heg gahaysiyatun leader के हैसियत ahor raitu ne iltimas ko ni raitu bisna hai me करप्ट सरकार का पार्टी तक ने MDP कम गाविनस एहो जमहूरी पार्टी कम गाविनस एहो अदा पार्टी कम गाविनस एहो यामिन अब्दुल कयूम के PPM PS कम गाविनस मी पार्टी तक नून के बुनु बिनु गते ने रaitu न करे ए मी पार्टी तक बेतिबी MMPRC का वगुन्ना बैंको मोलिस का वगुन्ना मिफको का वगुन्ना FPAD kali bagumna miyengos media talis ardo fedoro vamu emihum na kom party ng fadagan party fadagan kom democracy to raitu na ko de beli medios ekuri waktan tang tahugi ga nukura uno wagunti bigega media fanara rajya party system hodagen opedi fa lebun ha amdani diyai de party ga kolum ga corruption ga wagunga kolum ga raitu tibi debulu ga rarunu sume makunu ga tilafatun kiragen debula libni sume jehifa darani boifa rajya ge ebbe ko welcome ngasa ebe ko kuri agreement denga be ka kamu gosken rajya ge sarkar libu etaken amdani etaken million ingeta badal dinam hedo kuroni ei rajitun ufulenje zimmatto emihon hingi emihon nagi decision egga rajitun eni kamati halu jehinjeto punishment milibani rajitunna emihon ga decision ge sababun ge corrupt leader ge decision ge sababun raituna punishment milibani raituna libenje hagguta ko mahurumani raituna zaruri hagguta bohya wa kam haggu bes korum ga haggu tawlim ga haggu mikandata ko mahurumani raituna taraggi hodam hadu ko dale fasane veksine dale fasane rajya ge terbi horiha fasane hadu ko media fanara har badal dinama es sarkar was al sarkar badal dinama kiyeganto ingato hiafletuga hangas pletuga tibi raitunna hangas raitunna not ailan hile konnu devuni moni umuru maasaduga kuliga guzarna ngole faibihunna umuru debai pamphlet dinima kiyeganto eflet tan hile konnu devuni hile koddenje hile kurebengo ben rajyangaruga amdani wade 4 lakh hinga abadiyam gamegga ekavisas mi aina kam hile flet udebemi ebe sababenne nuoda hangas aina teren emme kudalegen 20% raitunna hile nudevami sababenne rajaga fasa go namas fasa huri wagunge mukabbaga wagunge ambodige wagunge account of wagunge jibuga hame kani ebuna airport masadaga GMR airport masadaga badal koduga stinsade ka fansa havregina $1 million haldu kurawunu border control system Malaysia Nexus akuram agreement ga badal koduga ebihunna $1 million $4 million kavregina badal devunu
fulidigga fauga masalaga $1 million gina badal dewnu adi ei ingeto kuri sarkaruga den kobat yaminuga sarkaruga India ga GM malang airport digen nasidu ena election hingang campaign hingang ena commission agafa GM malang airport wikkalima denno kumba kuma halilaba miyotadi evran nuda ko hadafa meali moti islam dina dekolu buddhi dinuge ingeto aharmenge muslimunna jadal ko aharmenge avatte ko bega muslimun katila rate kurama gowala rate kuramu katila munda rekamal delo lakta ho prime minister mu sarkarata bayat hifafa evran nuda ingeto kuri ari den ebuna GM malang kan me airport diga message honi मेरे राज्य के तब मित्रों का हमारी बड़े प्रोजेक्ट तक अपना इंडिया को तवट्टे को में गए अपना बुद्धिजीवियों के लीडर में दी के बाहर आगे हम ओके में जे बैक में से कम ओके में जे रही तो में जे मैं लुड़ा एक तो जहां तो गदर को सलाम में सलाम दुगा मगर रुजू अब और इत्तिमास कुरंग मेरे आहार में गांव बदल कुरंग रही तो गुड़ी के मसक के नुकफिया आहार में नक्का मुस्तकबिल निर्बेरे मैं सत्य मुस्लिम गांव के मिनिमम कम बस जल्दी के गुस्दारे ahar men ali raja alwati kama diye hen anikka ahar men alwati kama gosdane ahar men ge gamu ahar men India ga military naranji he ahar men ge gamu India ga military no muslimunna dekolu muslimunna dushmanu muslimunna etake uduwan hinga emihunga amilla gawa miskitala gowa muslimun katilangwa gamu ber kurangwa dela rohingya hadalangwa bayaguti be gamu ga kobato baki ahar men gamu ti muslimunna emihun hoga terbe emihun ge hin atannaga lage na ahar men idime koddenganna emme sababe bes ne have kari tibi misarkaru libe contract take be sababu misarkaru raitun birgana mataka raituna ingeto emi hunga corruption na raitun nuna ke bunati re raituna birgana mataka mitibi hinditu asifan arwa rajya mikama harmen ham kadete nuna ke buna jehe nugure finama mikama guligen huri ha raitun engadaku adubar ko haggu bas numune finama ahar me gamu ga minimum galli ke dane ahar men ebuna avatte gamu ge buddhi dinu ge leader ge alwati kamad dane ahar me gamu ga in ebuna budangal kon kura fallitangal bundane muslimun katil gen dane ei kurime se kam vegen diya godaki bima ahar men gamu salamadu ga asere ganniman ahar men masake kuranje ahar men nan ehmi ma benge ahar me gamu libunu huri halari media fanara hardu party system very concurrent perifon libunu huriya lari etaka $1 billion rayitunga kabakan harde nukuranu nukon badal dinu mattaka gawma banna fasa hardu kuffa then rayitunga baluga loan ngarwafa Asian Development Bank ADB nota World Bank nota IMF nota duniya ge enunga China adi India ge bank ko loan nagafa masinga bohiya vai kamakyafa ahar me baluga bohiya vai kamuga daranje ingato alunga fletu ahar men haba kurima note public quarters haba kurima ei ahar men aburungari development ulave note buna sustainable development goals ge economics na garnu ge taragi ge goal ga note art summit ge nimmi embass the declaration the future we want declaration ge buna bohiya vai kamuga haggu insani hagge koduga kadeli raituna forko dewni ke no $3 million hame kani MMPRC ga bodu wakkamuga rayitunge baitul malu waganna ga fatibi wagungati bi gega malin laundry kuri wagungati bi gega MSL tahugi gonu kuri fulhunna kan MSL tahugi ganu kuri ta million hadu koginge fati wagunge commissioner kan SST kori commissioner kare MSL tahugi ganu kuri fulhunna kare MSL ga adulwari hukumen ne funu ebuna adulwari fadiyar bedaka then kom इंसाफ मिली बनी कौन तरक्की मिली बनी तरक्की वाली बनी आमदनी तरक्की नली बे आमदनी नली बी तरक्की नली बे ना हर मंगे जुवार में तालीम मुदी हुनर मुदी एकाल से ने करने में सुहा देने एकाल से ने करूँगे तरक्की या हुनर वहाँ में खोजा नुदी एकाल से ने करूँगे सस्टेनेबल सिटी तक बोही आवे कमा एको होम्स लुआता जीवन हार्द कुड़ा करंटा फेनु का हार्द कुड़ा बोही आवे कमा हर में नली बी आहर में नंग अबुर में दिरुल में उले में फदा बोही आवे कमा हर में नली बी ahar menang dekotri apartment libuni ma dema firi ka dedaring goda uleme kande nama bes bijahemi 3 million or 2 million ga loan balwala gumur ga dengwe baki kawwal dan dekal dare dakka darani bolla ke tiden nama bes midarani bolu salana kurani hame kani
इंगलाबी बदले गेस्किन और मिबुनी देवराज्य के फासा बहुते फासा हुरी वगुंगा तु गए दंदी बे फासा इंहर दुकुनी बे पार्टी दे मेरु गंगा कोलमुगा इंगे तो बे पार्टी बदल दिन मुगा हिंगे को रेव के हिंगे बे पार्टी के रोत राज्य के सियासी वेरिंग खुद मुतार वेरिंग करप्शन के वेरिंग रावा के हिंगा इंगे तो बुर वक्क में गेतेरें एमी हम बाला बदल मुगा देदामी हम कमीशन का देदामी हम जीवन इच्छिदार का रईतु मित बने हम आलू नहीं दिफे और बिपुरने मोरलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट टू बिफेक्टी दिवे गांव बलो कुरा है रईतु मोरलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट चाहे कुरा है फेसबुक पेज लाइक कुरा है और इनके वीडियो तो शेयर कुरा है और न की का मिकरुगा रईतु न कुन्ना से और न की आम रईत के और न की आम रईत के किया रईतु फदा बप्पे का मम्मे के हम दरिये के और न की बस तौलीमा तमिल होदा मुस्तकबल का उम्मीद कुरा आदि आयला फट्टा एदरिन बाजी वरी मुस्तकबल होदा उम्मीद कुरी बाप्पे के मी बाप्पा के दरफुल वनी मराला से आदि मी बाप्पा पद कितने बाप्पे मम्मे के दरिमस वनी मराला से एमी हुन नकं इंसाफ नुदिपुरे राज्य गराई तो नकं इंसाफ नुदिपुरे राज्य गराई तो तिबी आलु गलुनंग नदा आलु वति कम गए मी आलु वति कम सलाम मशरा और उम्मीद की और उम्मीद की दिवे को मैं रही ते गस उम्मीद मी उम्मीद का ती रही तो गस बाहर वाशे मी इंगलाबी हर का दुगा बाहर वाशे मोरलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इदादु को भी याम पार्टी कनदा कुरिया वो रियासी इंतजाम एकबरुं कामयाब कुरो मटका मी इंगलाबी का रही तुम बाहर वाशे मिनो फिकुर मिनो विष्णु में नेते राज्य का कुरिया गंदे करे राज्य गोती करप्शन वक्कम के बिंगल के डेमोक्रेसी नमुग हराफा एबिंगा मुकुरालंग बजे आ बिंगल नबालंज है करप्शन वक्कम के बिंगल अलागन एबिंगा कच्चा हमें दिस सीधे लुवाने एवानी हम खाती बिंगल कहे बीमा अहर मेंगे गांव का मिति सियासी पार्टी तक की एमएमपीआरसी या एफपीआईडी या मिफकोवा या मोरिसा मिहंगस राज्य का हिंगी बोलती वक्कम मिलियन लोग वक्कम को फतिबी सियासी वेरिंग फद्दा फरी पार्टी तक कुने रईतुन होदे देवेने इंसाफ बस राज्य रईतुन होदे देवेने अदुल इंसाफ बस तरक्की बसते ahar men media ting har finiche rajya wang huriha fasa hai de party komme park we kamalwa park emi honge siyasi dawer ne avya fal dawer na adi tafadu bangla guami arbitration court of ga namuga inga to barati case hinga raitung larim badal di raitun hadu ko we fasa waganda manzaru ei mi organize crime ki siyasi daera ga hinga organize crime ki ei inga to गुलिकें बाकी बेकु देपाटे गुलिकें हिंगा क्राइम एगा फायदा नि बनी हम एमी हुन आहर में मित बनी निकमति अलगोल में फा इराने कुरबी मोरलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट को वेरी कमेगा हिया फ्लेटुगा हैंगा स्प्लेटुगा रईतुना हिले को देने वेतंतंग राज्य का एमएमपीआरसी के वगन्ने के लाभ तगेस के 300 का मिलियन डॉलर अवरे गिर लारे बहुत वगुंगा तुगा की बगंतो एफासा नुहोदनी आहर में गबेंगे मनी ट्रेक वगन्नगा फरी फासा दाउ कुरा गोता दतुर कुरा गोता फोरेंसिक ऑडिटर ना फोरेंसिक ऑडिटर ना अदि मिफर ताहोगे उतंग हिंगा एक्सपर्ट उंगे टीम राजे नेसा मी वगुंगा मसता मिफासा गोस्त हो गोता दाउ फरी गोता हिंगा फरी इंगे तो मगुता कटा जमा फरी बैंक तक को मिफासा रईतु न बुरा होदा दी एता होगे उतंग हिंगा राज्य के रईतु न फासा हद को देने में फ्लेक्टन हिया फ्लेक्टन हिले को देने में हिया फ्लेक्टन हिले को देने में अरे हिया फ्लेक्टन का हैंगास नहीं होना फ्लेक्ट हिले को देने 20% में होने इरादे को भी आऊं एतंतन हिले को देने में एकने मेरे बैंड फैनना निकमतिना माइना बफैना अरे इज्तिमाई अरे मुश्तमो के एम निकमति एम कुरान बने लिबे में अंगिया आता दिबारुआ मुसाब लिबे में वजीफाता नंदी हूं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मसेकुरा मी हूं एमे होंगे आयरा तक वो जावे कं हिले फोर को देने में अरे फर फरा तक ये फ्लेक्ट तक फ्लेक्ट प्रबार में एबी होने तक हिले को देने में की वेगन हेन करवेनी फासा अबाउट रईतुन देवाश आवरना फुर्सत रईतुन देवाश आवरना फुर्सत मी बदल गन्ने में बचे कोबाते अरेक्का शहर में एमडीपी वोट लांग एमडीपी गांव में मरूं वोट एमडीपी वोट लागे वो तो यार अब्दुल कयूम वोट लागे एमी हुन
ahar benna kodde mane kamen hame kan emihun kurama sekadaki emihun rakkater kan podume medu enon gotakam mikamuga insaf gan kuramun dalama verikan kuramun dalama sarkaru har hingamu da kamada mibappa yang ingato mibappa ga dalifun maralemu de sarkaru ga dere suradaba de forimi sudannawagin emme citiyen ni mihan laban nukunna kan ujuhuniye ahore fada kitamme maimba fen abatibbe mikomuga mi aniyali bumda mi hitama kuramunda allah ahenguduga matikala allah hamgama saharmenge mi ruima bikekuluma mi aniya aduwasawa hamagamas mi aniya berkamu minju kurabale duhe ngannane allah wi emme paharaku kukkurunu azabu fanuwa baras kalange nude ei rahman wanta rahim wanta raskalange namabas ebego fafa kurma kukkurumuga raitunga hakutakan aragane fatibkame balame miunga baccan Allah ga gade fada azaba kofa oma duran nude namas ahar men nang fada azaba ngannal ba kofa ngannal ba ahar men ga gawma ga nikamati raitu homa gu hiya ko ganti be ko mede munkara taka e jarima tam nuhtu ma ahar men ge etake bayakan amu e gamba Allah ga gade fada azabe gotu be azaba to dane mede corona kes ahar men nang fada gotu gande chikam ga ahar men mitani science ga nizamun fennamunne guruwana ga ayta ko ha agigen hama bunne ahar men nang abe fenaya mede corona no covid fatura mun daruga covid roga ga mijassa virus tan omicron faregen was date time beta den de kanukin ha variant tan hamahum badalu mun datan omicron nukume omicron ge ehem variety tan nukume mede dani duniya ga versi komte kaget kaves pasmanararu havanararu annamu mede size warnanga benge variant tan hamahum badalu dane kan ki guruwala ga ayat bayoti eba kasa Allah ga magunga kibaye faada ga magan diyama emihum hemaga rujuwa mattaka inzar goduga emihum wacce musibataka baritaka bala musibata fulwade kaman adi baritan ahara ku defa wannane kaman hamahum roga fulwade kaman barita fulwade kaman den kobato miyavram badammi omicron ga oda covid ga mi variant nukutuma kiyet guruwalu mi gatake sadeka har ko sans deka har ko baba lebi lahul mahfuzun jibril alayhi salamu ekade wana denne ges de mikir guruwaluga mioti e ayta visna fikul kurabeka teduba ko dibigandane visna fikul kurabeka kieto guruwala ki ingato mikamuge emme bargoda dalil kamga sabit heki kamga haggu bas kamga harmen ingigandane komme kas aharmenga duwaki aharmenga dikamati raitunga duwaki mi aniya beringe veri kamu udu alwati kamu minju kuram kamga harmen hadambi mi harodaga duwaswalga shodan murege aharmen kurambi duwaki mikamuga beringe gotuga tagwa verin aharmen wachan isung aharmen gamuga masatan hallu kurun wati hamaken emme goten e tagwa ki insanuna Allah demeduga farda ki wadati fabra munkarataka ingeto hiwamataka demeduga farda ki hamaken tagwa ki Allah aharmen hitugo birwarikan Lewat Allah mana kurabi nahi kurami akan tetapun duru mataka aharmen kura jihad ei tagwaki bima efada verin aharmen gawman iswaganoni aharmen gaw badal luwane bima aniyala verin nuda ke bunambi salis ahal duoge mi hodu mutar verin nuda ke bunumataka aharmen miyedan azum kadala mi aniyala verin kibal salama be mustaqbal hodu mataka more nationalist movement bulambi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillah